Pirtuka Musa ya duemîn derketin beşe yekem û navê lawên İsraîliyên ku hatine Misrê ev in. Her zilam û maliyên wî tev Yaqûb hatin. Ruben, Şimeon, Lewî û Cihuda, İşşakar, Zebûlûn û Benyamîn, Dan û Naftalî, Gad û Aşer û hemû canên ku ji nijada Yaqûb vebûne heftê can bûn û ji xwe Yûsuf li Misrê bû. û Yûsuf û hemû birayên wî û hemûya ev nifşeyê mirin. û lawên İsraîl bi bereket bûn û afirîn û zêde bûn û bi zêdeyî xurt bûn û welat bi wan ve hate dagirtin. û qiralekî bi Yûsuf ve nizanî hate serê Misrê. û ji neteweya xwe re got, avay, netewa lawên İsraîl ji me zêdetir û xurttirin. Werin, em bi wan re bi baqilî bikin, ya na dê zêde bibin û dibe ku dema şer derkeve, dê ew jî bi neyarê me ve yek bibin û li dijî me şer bikin û ji welêt ve derkevin. û bona ku tevî barên wan teedêl wan bikin, karmendên Suxrê danîn ser wan. û bona Firavun bacarên embaran yên Pîtom û Ramses ava kirin. Lêbelê her çi qasî teedêl wan kirin, ew qasî zêde bûn û ew qasî bela bûn. Ew ji ber lawên İsraîl ketin tirsê û Misriyan bi dijwarî lawên İsraîl xebitandin. û di hemû karên xwe yên ku bi dijwarî de dixebitandin, di zeviyê bi her celebkarî de, di xerç û kerpîcê de bi karê giran jiyana wan tehl kirin. û qiralê Misrê ji pîrikên İbranî yên ku navê yekê Şîfra û ya din jî poa bûra axivî û got, gava hûn bona pîrekên İbranî pîrikiyê bikin û dema we wan di kursiya zayînê de dîtin ger zarokek law be hûn ê bikujin. Na ger qîz be dê ew bijî. Lêbelê pîrikan ji Xwedê ve tirsiyan û li gora qiralê Misrê ji wan re gotiye nekirin û zarokên law bi saxî iştin. û qiralê Misrê bangî pîrikan kir û ji wan re got, çima we vî tiştî kirin û zarokên law bi saxî iştin? û pîrikan ji Firavun re gotin, ji ber ku pîrekên İbranî nemîna pîrekên Misrî ne, ji ber ku ew zindî ne û berî ku pîrik were cem wan ew dizên. û Xwedê qenciyê pîrikan re kirin û netewe zêde bûn û bi zêdeyî xurt bûn. û wisa bû, ji ber ku pîrikan ji Xwedê ve tirsiyan, wî wan kirin xwedî milk û mal. û Firavun emir da hemûya neteweya xwe û got, hûn ê her zarokê law yê ku bibe bavê jin çem, lêbelê her qîzkê bi saxî bêlin. Beşa duemîn û ji mala Lewî zilamek çû û bi qîzekê Lewî re zewicî. û pîrek du canî ma û zarokek law wanî dinê û xweşikbûna wî dît û sê meyî wî veşart. û gava êdî nikaribû ku wî veşêre, bo wî selikek ji kamiran ve rahişt û bi xerc û ziftê ve sîwax kir. û law xist hundirê wê û li qeraxa çem danî hundirê kamiran. û xwişka wî bona ku kadê çi bûyî ve bê li dûr vesekinî. û qîza Firavun bona şitinê da ket çem û qîzikên wê ji qeraxa çem ve dimeşiyan û di nava kamiran de sepetê dît. û bona ku we bîne cariya xweşand. û wê vekir û lawik dît û avay lawik digiriya. û heyfa wê lê hat û got, ev yek ji zarokên İbraniyan e. û xwişka wî ji qîza Firavun re got, ma ez bona te herim û ji pîrekên İbraniyan bangê yekê bi şîr bikim. û ew ê bona te şîr bide lawik. û qîza Firavun ji wê re got, biçe û keçik çû, bangî diya zarok kir. û qîza Firavun ji wê re got, vî lawikî raje û bona min şîr bide wî, û ez ê heqê te bidim te. û pîrekê lawik rahişt û şîr da wî. û lawik mezin bû û wê wî ji qîza Firavun re anî û bû lawê wê. û navê Musa lê kir û got, ji ber ku wî javê derxistim. û di nav van rojan de wisa bû ku gava Musa mezin bû rastî birayên xwe hat û barên wan dît û dît ku yekî ji Misriyan li birayê wî yê İbranî dikute. û gava li dora xwe nihirt û dît ku kesî ne li yê Misrî xist û wî di qûmê de veşart. û roja din derket û avay du kesên İbranî pev re şer dikirin. Ji yek û xerabiyê dikere got, çima tu levalê xwe dixî? Lêbelê wî got, ma gelo kî te ser me mîna serok û darastkirek daniye? Gelo mîna ku te yê Misriyê kuştiye tu dixwazî min jî bikujî? û Musa tirsiya û got, bi rastî jî ew kar hate zanîn. û gava Firavun ev karî bihîst, bo ku bikuje li Musa geriya. Lêbelê Musa ji ber Firavun re viya û li welatê Midyanê ma û ser serê bîrekê rûnişt. û heft qîzên kaynê Midyanê hebûn. û hatin û avê kişandin û bona ku evdana keriyê bavê xwe bikin, teştan dagirtin. û şivan hatin û wan qewirandin. Lêbelê Musa rabû û bona ku alîkariyê wan re bike, avê da keriyê wan. û gava tincen bavê xwe rewiyel, ew got, gelo çawa bû ku hûn îro zo hatin? û gotin, zilamek Misrî me ji destê şivanan xelas kirin. û bona me avê kişand û evdana keriyê kir. û ji qîzên xwe re got, wew li ku ye? Çima dev ji vî zilamî berdan? Hela bangî wî bikin ku bila nan bixwe.
و موسا بوی زلامی را ماینه رازیات. او جی قیزا خواه سیپورا دا موسا و ویلاوه کیانی دنه و ایناوه گرشم لوی کر. جبر که از دولت بیانی خریب بوم گوت. او سابو که هنگاوا او پر روش درباست بون قرال مصر مر و لاوین اسرائیل جبر دیلتیا خواه نالیان و قیریان و جبر دیلتیا وان قیرنه وان گهشت خوده و خوده نالینه وان بیستن و خوده پیمان خواه ابراهیم اسحاق و عقوب را کری آنی بیرا خواه و خوده لاوین اسرائیل دیتن و خوده بوان را علاقدار بون. بشا سومین و موسا کریه خزوره خواه یت روی که کاینه میدیانیه داجود و کریه بر پاشی چوله و هات چیای خوده هوره بی و ملیاکت خودان نوا سنجکه که ده ده پیتا اگر ده جیر خویانی بو و او دیت و آوای سنجک با اگر و دشوته و سنج ند قدیا و موسا گوت از نا وگرم و او دیمنا مزم ببینم گلو چما سنج ناشوته و ناقده و گابا خودان دید که بنا دیتنه ودگره خودش نوا سنجکه بانگی وکر و گوت موسا موسا و او آوای از گوت وی گوت نزیکی ورنبه چارو خواه جلنگین خواه درخینه جبر جیه که تلسر سکینیه اردن پیروزن او گوت از خدای باویت خدای ابراهیم خدای اسحاق و خدای عقوبم و موسا وجه خواه نخومان جبر ده ترسیا کل خواه بنیره و خدان گوت براستی تنگاسیا نتوا خواه المصر دیتم و قیرن وانی جبر کارمندن سخرین بیستم جبر که از بیشه وان دزانم و بنا که وانج دسته مصریان خلاص بکم و وانجوی واری درخن مواره کی قنج و فره ولاته که شیر و هنگوف دایره که بنا که درخنم جیه کنانی و هیتی و آموری و پریزی و هیوی و یبوسیان دا کتم و نها آوای قیرنا لاوین اسرائیل گیشت من و همجی تعدا که مصریان لوان دکرن دیتم و نها وره و بنا که تو قوما من لاوین اسرائیل مصر و درخنه استبشینم جم فرعون و موساش خوده را گوت ما از کیمه کوهرم فرعون و لاوین اسرائیل مصر و درخینم و یه گوت براستی از بتره بم و ده نشانه که من تشاندی اف ببه گاوات تو قومش مصر و درخینی و نسر ویچیا جه خوده را پرستنه بکن و موساش خوده را گوت آوای گاواز بچم جم لاوین اسرائیل و جوان را بیجم خدای با پیره و منجوار شاند و او جمن را گلو ناوی چیه بیجن ماز جوان را چپ بیجم و خودش موسا را گوت از یکو ازم و گوت تو اجلاوین اسرائیل را وصا بیجه ازم من جوار شاندیه و دیسا خودش موسا را گوت تو اجلاوین اسرائیل را وصا بیجه خدان یکو خدای باپیرین و خدای ابراهیم خدای اسحاق خدای عقوب من جوار شاندیه آبادین ناویم اوه و جدمان حتی دمان بیران نامن اوه هره و کالپیرین اسرائیل بجوینه و جوان را بیجه خدان یکو خدای باپیرین و خدای ابراهیم خدای اسحاق و خدای عقوب جمن را خویانی بو و گوت براستی جی ازاتم سریدانکا و المصر تشتن که لوتین کرن دیتم و گوتم از وشتنگاسی مصر درخنم ولات کنانی و هیتی و آموری و پریزی و هیوی و یبوسیان درخنم ولاته که شیر و هنگف دایره کن و ده گوت ناتا گهداری بکن و تو و کالپیر اسرائیل هونورن قرال مصر و جوی رب بیجن خدان یکو خدای ایبرانیانه راستی مهات و ام نهار جاد کن ده چوله ده ام قاسی سه روژی ره بچن دا که جو خدای خو خدان را قربان سرجه بکن و از دزانم که قرال مصر گر به دسته که خورد بجی ده بنا چونه دستوری ندوه و از دسته خود دریج بکم و به همون وازین که از ده چه بکم لمصر بخم و ده پاشیوه و برده و از چاوه مصریان ده خیره بدم و نتوه و ده و سببه که دماغم بچن هونه دستوالا نچن لیبله ده هر پیرک جیرانه خواه و جمیوانن که دمالا ویدن تشتین زیو و تشتین زیر و کنجان بخوازه و نیلاوین خواه و قیزن خواه بوانا و بخملینن و هونه مصریان بشلینن بشا چارمین و موسا برسوه دا و گوت لیبله آوای ده من باور نبن و گوتنا من گهداری نکن جبر که ده خدان شتر خویانی نبوید بیجن و خدان جوی را گوت اف تشته که ده دسته تده چیه و گوت چو و گوت و باوه جعرده و آوه عرده و بو مار و موسا جبر و رویا و خدان جموسا را گوت دسته خود دریج بکه و ایش دوچاوی و بگره و دسته خود دریج کر و بوی گرد و دسته وی دا بوچو دا که بلا باور بن خدان خدای با پیرن ته خدای ابراهیم خدای اسحاق و خدای عقوب خانشان تکریه و دیسا خدان جویره گوت نا دسته خود تخ ناف سینگا خواه و دسته خود خسته ناف سینگا خواه و گاول دسته خود درخست آوای دسته ایمینا برفی بجزان ببو و گوت دسته خود دیسا تخ ناف سینگا خواه
û destê xwe dîsa xiste nav sînga xwe û gava wî jê derxist avay dîsa bû mîna canê wî. û dê wisa bibe ku ger bi te bawer nebin û gotina nîşana pêşiyê guhdarî nekin, dê bi gotina nîşana dawiyê bawer bibin. û dê wisa bibe ku ger bi van her du nîşanan jî bawer nebin û gotina te jî guhdarî nekin, tu yê java çem raje û birjîne erda reşiyê û ava ku te ji çem ve rajtiye dê di reşiyê de bibe xwîn. û Musa ji Xudan re got: Em maniya Xudan, ez ne doh ne roja pêr ne jî ji dema ku te ji qulê xwe re gotiye ne zilamê gotnê me, ji ber ku ez zilamek devgiran û zimangiran im. û Xudan jê re got: Ma kî devê mirov çêkir? Mayo ku mirov lal an jî ker an dibîne an jî kor dike kî ye? Ma ne ez Xudan im? û niha here û ez ê tevî devê te te bibim û tiştê ku tu bibêjî ez ê hînî te bikim. û got: Emaniya Xudan, ez rica dikim, bi destê zilamê ku tu yê bişînî bişîne. û Xudan li dijî Musa hêrs bû û got: Ma birayeta Harûnê lê wî nîne? Ez dizanim ku ew qenc dibêje. Hem jî away, ew bona pêrgîniya te derdikeve û gava te bibîne dê dilê wî şav be. û tu yê jê re bibêje û tu yê gotinan tê xe devê wî û ez ê tevî devê te û tevî devê wî bibim. û tiştên ku hûn ê çêkin ez ê hînî we bikim. û ew ê bona te ji qewmê re bibêje. û dê wisa bibe ku ew ê bona te bibe dev û tu yê bona wî bibe mîna Xwedê. û tu yê vî çoyê ku pêre elemetan bike bigre destê xwe. û Musa çû û vegeriya cem xezûrê xwe yetro û jê re got: Ez rica dikim, ez herim û vegerim cem birayên xwe yên ku li Misrê ne û bibînim ku hela ew hîn dijîn û bibînim ku hela ew hîn dijîn. û yetro ji Musa re bi dilxweşiyê here got. û di Midyanê de Xudan ji Musa re got: Here vegere Misrê, ji ber ku hemû zilamên ku li canê te digeriyan mirin. û Musa pîreka xwe û zarokên xwe raşt û wan li ser kerê swar kirin û vegeriya welatê Misrê û Musa çoyê Xwedê destê xwe de bir. û Xudan ji Musa re got: Gava tu vegere û here Misrê, bala xwe bide ku hemû niwazeyên ku dame te li ber Firavun çêke. Lê belê ez ê dilê wî hişk bikim û dê netewê bernede. û tu yê ji Firavun re bêje: Xudan wisa dibêje: İsraîl, lawê min yê minî pêşîn e. û ji te re gotim: Lawê min berde ku bila ji min re peristînê bike û te nexwest ku wî bişînî. Away, ez ê lawê te yê te yî pêşiyê bikujim. û dirê de di qonaxê de wisa bû ku Xudan rastî wî hat û xwest ku wî bikuje. û tu spora kevrekî tû jaşt û çermikê ser li batê lawê xwe jê kir. û wî avêt bin lingên wî û got: Bi rastî tu ji min re zavayê xwînê yî. û Xudan wê berda û wê gavê pîrek ji sedema sunetê tu zavayê xwînê yî got. û Xudan ji Harûn re got: Bona pêrgîniya Musa here çolê. û çû û çiyayê Xwedê de rastî wî hat û wî ramûsan. û Musa hemû gotinên ku Xudan bi wî re şandine û hemû elemetên ku emrê wan dane ji Harûn re got. û Musa û Harûn çûn û hemû kalepîrên lawên İsraîl civandin. û Harûn hemû gotinên ku Xudan ji Musa re gotibûn got û li ber çavên netewê elemetan çêkirin. û netewê bawer bû û dema bihîstin ku Xudan serîdanka lawên İsraîl kiriye û tengasiyên wan dîtine serê xwe xwar kirin û sicde kirin. Beşa pêncemîn. û paşê Musa û Harûn hatin û ji Firavun re gotin: Xwedaya İsraîlê Xudan wisa dibêje: Gelê min berde ku bila çolê de ji min re cejnê bikin. û Firavun got: Xudan kî ye ku ez bona berdana İsraîlê gotinên wî guhdarî bikim? Ez Xudan nas nakim û İsraîl jî bernadim. û gotin: Xwedaya İbraniyan rastî me hat. Em rica dikin di çolê de rêyekî sê rojî herin û bona ku bi nexweşiyê an jî bi şûr li me nexe, em ji Xwedayê xwe Xudan re qurban serjê bikin. û Qiralê Misrê ji wan re got: Ya Musa û Harûn, çima hûn netewê ji karên wê disekînînin? Herin banên xwe. û Firavun got: Avay, niha netewê welê zêde ne û wan ji karên wan ve dûr dixînin. û Firavun wê rojê ji suxrevanên netewê û ji karmendên wê re emir kir û got: Çawa ku heta niha bona kerpîçêkirinê mîna ve kat dan netewê êdî nedinê. Bila ew ji xwe re herin û ji xwe re kayê bidin ev. û hûn ê hejmara kerpîçên ku heta niha çêdikirin dayînin ser wan. Ji wê kêmtir nekin, ji ber ku ew teralin. Bo wê bi gotina em herin û ji Xwedayê xwe re qurbanê serjê bikin diqêrin. Bila karên hîn jî giran li ser zilaman bên danîn. Da ku di wî karî de bixebitin û gotinên derewîn guhdarî nekin. û sixrevanên qewmê û karmendên wan derketin û ji netewê re gotin û têgihandin. Firavun wisa dibêje: Ez kayê nadim we. Hûn herin ji ciyê ku we dîtine bona xwe kayê bigirin. Ji ber ku dê ji karên we tu tiştek neyê kêm kirin. û netewê
bona ku ji bo kayê firêzê berhev bikin li hemûya welatê Misrê belav bûn û sixrevan jî bi gotina mîna dema ku ka hebû karên xwe wezîfeyên xwe yên rojane biqedînin. Wezîfeyên xwe yên rojane biqedînin. Tadêl wan dikirin. Karmendên ji lawên İsraîl bûn yên ku ji aliyê sixrevanên Firavûn ve li ser wan hatine wezîfedarkirin bi gotina çima we doh îro di kerpîçêkirinê de wezîfa xwe neqedandin, hatin kutandin. û karmendên ku ji lawên İsraîl bûn hatin û ji Firavûn re qiriyan û gotin, ma çima tu qulên xwe wisa dikî? Kayê nadin qulên te û ji me re dibêjin kerpîç çêbikin. Waway, qulên te tên kutandin û sûç ya qewma te yî. Wî got, hûn teralin, teral. Bo wê ka em herin û ji xudan re qurbanê ser jê bikin dibêjin. û niha herin û bixebitin. û dê ka jî ji we re neyêdayîn. Lêbelê hûnê hejmara kerpîçan bidin. û karmendên lawên İsraîl dîtin ku gava ji wan re divê hûn ji kerpîçên xwe û ji wezîfeya xwe rojane tiştekî kêm nekin, hatin gotin rewşa wan xerab e. û gava ew ji cem Firavûn derketin rastî Musa û Harûnê ku dirê de sekinîne hatin û ji wan re gotin bila xudan we bibîne û daraz bike ji ber ku hûn bona ku me bikujin û bona ku şûrekê bidin destê wan me çavên Firavûn û qulên wî de mekruh kirin. û Musa zîvirî xudan û got, ya xudan, çima te muamela xerab bi vî gelî re kir? Çima te min şand? Ji ber cergî ku ez hatime û bi navê te ji Firavûn re gotime muamela xerab ji vî gelî re kirin û te tu carî netewa xwe xelas nekirin. Beşa şeşemîn. û xudan ji Musa re got, tu ê niha yên ku ez ê li Firavûn re bikim bibînî, ji ber ku dê bi destê bi qudret wan berde û bi destê bi qudret wan ji welatê xwe ve biqewrîne. û Xwedê Musa re axivî û jê re got, ez xudanim û ez Xwedayê ku şiyandar û ji Birahîm, İshak û Yaqûb re hatim xuyabûn. Lêbelê ez bi navê xwe û xudan ji wan re malûm nebûm. û welatê Kenanê, welatên biyaniyê yên ku tê de xerîbin, bona ku bidim wan, bi wan re jî peymanê danîm. û nalîna lawên İsraîl yên ku Misrî wan di diltiyê de digirin jî bihîstim û peymana xwe di bîra xwe de anîm. Bo vê yekê ji lawên İsraîl re bibêje, ez xudanim û ez ê we ji bin barên Misriyan ve derxînim û ez hêsiriya wan ve xelas bikim û we bi baskê dirêjbûyî û bi daraziyên mezin ve azad bikim û ez ê we ji xwe re bikim netewe û ji we re bibim Xwedê û hûn ê bizanibin ku Xwedayê we xudan yê ku we ji bin barên Misriyan ve derxistine ezim. û ez ê we bînim welatê ku bona dayîna wê ku bidim Birahîm, İshak û Yaqûb sondê xwar bibim û ez ê wê bi mîrasî bidim we ez xudanim. û Musa viya we ji lawên İsraîl re got, lêbelê ji ber tengasiya can û hêsiriya Musa guhdarî nekin. û hêsiriyê Musa guhdarî nekirin. û xudan bi Musa re axivî û got, here têkeve cem qiralê Misrê Firavûn û jê re bêje ku bila lawên İsraîl ji welatê xwe ve berde. û Musa li ber xudan axivî û got, avay lawên İsraîl min guhdarî nekirin. Ma dê Firavûn çawa min guhdarî bike? û ez zilamekî lêvên wî bêsunetim. û xudan ji Musa û Harûn re axivî û bona ku lawên İsraîl ji welatê Misrê derxînin, bona lawên İsraîl û qiralê Misrê Firavûn emir dawan. Serokên malên bapîrên wan evin, lawên Rûben, yê ku lawê İsraîl yê pêşîn bû, Henox û Pallu, Hesron û Karmî, eşrên Rûben evin. û lawên Şimeûn, Yemûyel û Yamîn û Ohat û Yakîn û Tsohar. û Şaulê ku lawê pîrekê Kenanî bû, eşrên Şimeûn evin. Navê lawên Lewî li gor bûyîna wan evin, Gerşon û Kohat û Merarî û salên jiyana Lewî 137 sal bûn. Lawên Gerşon li gor eşrên wan Libnî û Şimeyî ye. û lawên Kohat, Amram û Yîtsar û Hebron û Uziyel û salên jiyana Kohat 133 sal bûn. û lawên Merarî, Mahlî û Muşî ne. Li gora bûyîna wan eşrên Lewî evin. û Amram metka xwe Yokebedê bi jinî ji xwe re anî û wê jê re Musa û Harûn anîndinê û salên jiyana Amram 137 sal bûn. û lawên Yîtsar, Korah û Nefeg û Zikrî ne. û lawên Uziyel, Mişayel û Elsafan û Sitrî ne. û Harûn ji xwe re Elîşaba ya ku qîza Amînadaba ku xuşka naşone bi jinî anî û wê jê re Nadab û Abîhû, Eleazer û Îtamar anîndinê. û lawên Korah, Asîr û Elkana û Abîasaf, eşrên Korahiyan evin. û Eleazerê lawê Harûn ji xwe re ji qîzên putiyel jinekê anî û jê re pîna asanîdinê. Li gora eşrên wan serokên bavên Lewîyan evin. Harûn û Musayê ku xudan ji wan re lawên İsraîl li gora artêşan wan ji Misrê ve derxînin gotibû evin. Yên bona ku lawên İsraîl ji Misrê ve derxînin ji qiralê Misrê Firavûn re gotibûn evin. Ew Musa û Harûn evin. û wisa bû ku
Diroja Xudan li welatê Misrê de ji Musa re têgihand, Xudan bi Musa re axivî û got: Ez Xudanim, her tiştên ku ji te re gotime ji qiralê Misrê Firawn re bibêje. û Musa li ber Xudan got: Avay, ez zilamek lêvên wî bêsunetim û ma dê Firawn çawa min guhdarî bike? Beşa heftemîn. û Xudan ji Musa re got: Binêre, min te ji Firawn re kir mîna Xwedê û dê birayê te Harûn bibe pêxemberê te. Tu yê her tiştên ku ji te re emir kirime bibêje û dê birayê te Harûn ji Firawn re bibêje, da ku lawên İsraîl ji welatê xwe berde. û ez ê dilê Firawn hişk bikim û alamet û niwazeyên xwe li welatê Misrê zêde bikim. Lêbelê dê Firawn we guhdarî neke. û ez ê destê xwe deynim ser Misrê û ez ê artêşên xwe, neteweya xwe lawên İsraîl bi daraziyên mezin ji welatê Misrê ve derxînim. û dema ez destê xwe bi ser Misrê ve dirêj bikim û lawên İsraîl ji nav wan derxînim, dê Misr bizanibe ku Xudan ez im. û Musa û Harûn wisa kirin. Mîna ku Xudan ji wan re emir kiribû wisa kirin. û gava ji Firawn re gotin Musa 80 salî û Harûn jî 83 salî bûn. û Xudan Musa û Harûn re axivî û got: Gava Firawn ji we ve bixwaze ku hûn niwazeyekî nîşanî wî bidin, tu ê ji Harûn re bibêjî: Çêya xwe hilde û bona ku bibe mar, bavêje ber Firawn. û Musa û Harûn ketin cem Firawn û mîna ku Xudan emir kiribû wisa kirin û Harûn çêya xwe li ber çavên qulên wî avêt ber Firawn, erdê û bû mar. û Firawn jî bangî zilamên zanyar û afsunkaran kirin û serbazên Misrê wan jî bi sêrên xwe wisa kirin. û her yekî çêya xwe avêtin û bûn mar û çêya Harûn çêyan wan da qurtand. û mîna ku Xudan gotibû dilê Firawn hişk bû we guhdarî nekirin. û Xudan ji Musa re got: Dilê Firawn bi enyad e, berdana netewê naxwaze. Sibê yê here cem Firawn: Avay, ew diçe avê û têbona ku pêrgîniyê jê re bikî, li qeraxa çem ve bisekine û çoyê ku mar ve diguhere bigire destê xwe û tu yê jê re bibêje: Xwedayê İbraniyan Xudan ji bo ku di çolê de bi min ve biperistin, netewan ber de min ji te re şand û avay te heta niha guhdarî nekir. Xudan wisa dibêje: Tu yê vêya bizanibe ku ez Xudanim. Avay, ez ê bi çoya ku destê min deyî, lava ku çem deyî bixim û dê û bizivirin xwînê. û masiyên ku çem dene dê bimrin û dê çem genî bibe û dê Misrî bikerihin ku ji çem ve avê vexwin. û Xudan ji Musa re got: Ji Harûn re bibêje: Çoyê xwe bigire û destê xwe bi ser avê Misrê li ser çemên wê, li ser qenalên wê, li ser birkên wê û li ser hemû cewokên avê ve dirêj bike ku bila bibin xwîn û dê di hemûya welatê Misrê de divê him di feraxên darînî û him jî diyên kevirî de xwîn bibe. û Musa û Harûn mîna ku Xudan emir dabû wisa kirin û li ber çavê Firawn û li ber çavên qulên wî darê xwe hilda û lavên ku çem dene xist û hemûya avên ku çem dene zîvirin xwînê. û masiyên ku çem debûn mirin û çem genî bû û Misrîyan êdî nikarîbûn ku ji çem avê vexwin û li hemûya welatê Misrê xwîn hebû. û serbazên Misrî bi sêrên xwe wisa kirin û mîna ku Xudan gotibû dilê Firawn hişk bû û wan guhdarî nekirin û Firawn zîvirî û ket mala xwe û qet guh jî nedaveya. û hemûyên Misrî bona ava ve xwarinê dora çem kolan, ji ber ku nikaribûn ava çem ve xwarana. û paşî ku Xudan çem xist, heft roj tijî bûn. Beşa heştemîn. û Xudan ji Musa re got: Bikeve cem Firawn û jê re bibêje: Xudan wisa dibêje: Netewan ber de ku bila peristinê ji min re bikin. û ger tu naxwaze ku ber de, avay, ez ê beqan li hemûya sînorên te bixim. û dê çem bi beqan ve tijî bibe û bikele û dê derkevin û dê bikevin mala te û oda te ya raketinê û ser li vînên te û mala qulên te û neteweya te û firneyên te û teştên hevîran û dê beq derkevin ser te û netewa te û hemûya qulên te. û Xudan ji Musa re got: Ji Harûn re bibêje: Destê xwe bi çoyê xwe dirêjî ser çeman û qenalan û birkan bike û ser welatê Misrê ve beqan derxîne. û Harûn destê xwe dirêjî ser avên Misrê kir û beq derketin û welatê Misrê dagirtin. û serbazan bi sêrên xwe wisa kirin û beqan derxistin bi ser welatê Misrê ve. û Firawn bangî Musa û Harûn kirin û got: Li ber Xudan bigerin ku bila beqan ji min û netewan rake û ez ê bona ku netewayî û qurbanan ser jê bikim wan serbest berdim. û Musa ji Firawn re got: Tu kerem bikî, gelo ez bona ku beq ji te û malên te qut bibin û tenê çem de bimînin, bo te û bo qulên te û bo gelê te kengel berbigerin? û wî got: Sibê. û wî Musa got: Bila li gora gotina te be, da ku tu bizanibe ku mîna Xwedayê me Xudan nîne û dê beq ji te û malên te û ji qulên te û ji netewa te rabin, tenê çem de bimînin. û Musa û Harûn ji cem Firawn derketin. û Musa
Jiber baqên ku di ser Firavun veanî bû, feryadê ji Xudan re kir. Xudan jî li gor gotina Musa kir û beq di mal û hewş û zewiyan de mirin. Wan kom bi kom berhev kirin û welat genî bû. Lêbelê Firavun dît ku sekinek çêbû, mîna ku Xudan gotibû dilê xwe hişk kir û wan guhdarî nekirin. û Xudan ji Musa re got, ji Harûn re bibêje, çoyê xwe dirêj bike û toza erdê bixe. Da ku bila hemûya welatê Misrê de kermêş bibe. û wisa kirin û Harûn destê xwe bi çoyê xwe ve dirêj kir û toza erdê vexist. Di mirov û heywanan de kermêş hebûn û li hemûya welatê Misrê de hemû toza erdê bû kermêş. û yên sêrbaz bona ku kermêşan derxînin sêrên xwe wisa çêkirin. Lêbelê bi ser ve neketin û di mirov de û di heywanan de kermêş hebûn. û sêrbazan ji Firavun re gotin, ev tilîka Xwedê ye. Lêbelê mîna ku Xudan gotibû dilê Firavun hişk bû û wan guhdarî nekirin. û Xudan ji Musa re got, sibehê zû rabe û li ber Firavun bisekine. Avay, ew bona vê derdkeve û jê re bibêje, Xudan wisa dibêje. Netewam min ber de ku bila peristinê ji min re bikin. Yana ger tu netewam min berne de, avay, ez ê mêşesegan bi ser te ve û bi ser qulên te ve û bi ser netewa te û ji hundirê xaniyên te re bişînim. û dê xaniyên Misriyan û erdên ku serin jî bi mêşesegan ve tijî bibe. û ez ê di wê rojê de welatê goşenê ya ku netewa min tê de rûdinin, bona ku li wir mêşesegan nebin cihê bikim. Da ku tu nava dinê de bizanibe ku Xudan ez im û ez ê felqiyê têxim nava netewa xwe û netewa te. Dê sibê ev elamet bibe. û zav mêşesegan hatin ser mala Firavun û ser malên qulên wî û ji ber mêşesegan di hemûya welatê Misrê de welat wêran bû. û Firavun bangî Musa û Harûn kirin û got, herin ji Xwedayê xwe re qurbanê serjê bikin. û Musa got, wisa kirin nel cihê, ji ber ku em yên ku Misrî wan mekruh de hesibînin ji Xwedayê xwe Xudan re qurban bidin. Avay, mager em yên ku Misrî mekruh de hesibînin li ber çavên wan bi qurbanî serjê bikin, dê qey me nerijmînin. Em ê çolê de rêyekî sê rojî herin û ji Xwedayê xwe Xudan re mîna ku ji me re emir bike qurbanan serjê bikin. û Firavun got, ez ê we berdim û hûn ê li çolê ji Xwedayê xwe Xudan re qurbanê serjê bikin. Lêbelê divê hûn pir bi dûr ve neçin, bona min lava bikin. û Musa got, avay, ez cem te derdkevim û bona ku mêşesegan ji ser Firavun û ji ser gelê wî û ji ser netewayî rake, ez ê li ber Xudan bigerim. Lêbelê tenê bila Firavun carekî din bona ji Xudan re qurban serjê bikin netewê ber de bi fenekiyê neke. û Musa ji huzura Firavun derket û li ber Xudan geriya û Xudan li gor soza Musa kir û ji ser Firavun qulên wî û netewa wî mêşesegan rakirin hew yek tenê jî nema û vê carê jî dilê Firavun hişk kir û qewmê berneda. Beşane hemîn û Xudan ji Musa re got, here cem Firavun û jê re bibêje, Xwedayê İbraniyan Xudan wisa dibêje, netewa min ber de ku bila peristinê ji min re bikin. Yana ger tu nexwaze ku wan ber de û tu hîn jî wan bisekinîne, avay destê Xudan dê ser heywanên li beyara, li ser hespan, li ser keran, li ser deveyan, li ser dewaran û ser mîhan be. Dê şikestinek gelekî giran çê bibe û dê Xudan cêtiyê têxe nav heywanên İsraîl û heywanên Misriyan. û dê ji hemûyên ku aîdî lawên İsraîlin tiştek jî nemire. û Xudan dema diyarkirî bijart û got, dê Xudan ev tiştî sibê di welêt te çê bike. û Xudan roja din ev tiştî çêkir û hemû heywanên Misriyan mirin. Lêbelê yek jî ji heywanên lawên İsraîl nemirin. û Firavun zilam şand û avay, tenê yek jî ji heywanên İsraîl ve nemiribû. Lêbelê dilê Firavun bi enyat bû û qewmê berneda. û Xudan ji Musa û Harûn re got, qasî ku kulmên we bigrin, xweliya tifikê bigrin cem xwe û bila Musa li ber çavên Firavun ber bi ezmên ve bavêje. û dê ew li ser hemûya welatê Misrê ve bibe tozekî zirav û dê li hemûya welatê Misrê li ser mirov û heywan de nêm derkevin û bibin ku nêr. û xweliya tifikê re aştin û li ber Firavun sekinin û Musa wê ber bi ezman ve dewşand û di mirov de û di heywan de bû ku nêra ku nemê derdixîne. û sêrbaz ji ber ku nerê hêz nanîn ku li ber Musa bisekinin. Ji ber ku di sêrbazan û di hemûya Misriyan de ku nêr hebûn. û Xudan dilê Firavun hişk kir û mîna ku Xudan ji Musa re gotibû wan guhdarî nekirin. û Xudan ji Musa re got, sibehê zû rabe û li ber Firavun bisekine û jê re bibêje, Xwedayê İbraniyan Xudan wisa dibêje. Netewa min ber de ku bila peristinê ji min re bikin. Ji ber bona ku tu bizanibe di hemûya dinê de mîna min nîne, îcar ez ê ji dilê te re û ji qulên te û ji neteweya te re hemûyên belayên xwe bişînim. Ji ber ku ger niha destê xwe dirêj kiribûma û bi nexweşiyê li te û qewmê te xistibama, tu yê jî ji erdê ve hatibûya birîn. Lêbelê bi rastî jî bona veya, bona ku navê min di hemûya dinê de bê belavkirin, bona ku qudreta xwe di te de nîşan bidim,
استدام سکناندن. گلو توهین بونا که نتوان برنه ده خالنبری وان بلنترد کی؟ آوای از اسبه بر به وی وقتی زیپکک کران یا اوسا که جا آوابونا وی دنه حتی نهال لمصر میناوی نباریه ببارینم. اونا حیوان خواه و البیار هر تشتن که عیدی تنه بروینه. جبر که همو مرو و حیوان البیارینه گرنه بن خانیان ده زیپک دا که و سروان و ده بمرن. و نوا قولین فرعون ده ین کش گوتنا خودان و ترسیان قولین خواه و حیوان خواه رواندن خانیان. و ین که گوه ندان گوتنا خودان جی قول حیوان خواه ده زویه داشتن. و خودان جی موسی را گوت. دسته خواه بر به عزمان و دریج بکه. بلاد حمویا ولات مصر ده لسر مرو و حیوان و سر حمو بیار و حمو گیاین لولات مصر نه زیپک ببارن. و موسی چوی خو بر به عزمان و دریش کر و خدان گرمینین عزمان و زیپک شاندن و اگر داکت ارده و خدان سر ولات مصر و زیپک باراندن. به وی آوایی زیپک اگزاف گرانه بو و اگر تاوی زیپکی بو جرگی بونه گلک لحمیا ولات مصر یا وکوی نبو بو. و زیپک لحمیا ولات مصر جمروف حتی حیوان هر تشتین کل بیاره بون خستن و لحمیا گیاین بیاره خستن و حمو دارین کل بیاره نشکاندن. تن الولات گوشنی یا کلاوین اسرائیل لینه زیپک نبو. و فرعون شاند و بانگی موسی و هارون کرن و جوان را گوت و جاره سوش کرم خدان بداده و از و نتوامن ام خرابن لواش خدان را بکن اف گرمینیا عزمانان یا خورد و اف زیپک بسه و از او بردم و ایدی هونه نسکنن و موسی جی را گوت گواج باجر و درکبم از دستن خود ریج خدان بکم جبو که تو بزانه به دنیا یا خدانه ده اف گرمینین عزمان بسکنن و ده دی زیپک نبارن لبلی گوان مورن تا و قولین تا از دزانم که هونش خدان خوده و نترسن و الکتان و جه هاتن لیخستن جبر که جه سمل دابو و کتان جی بچیچک بو لبلی الگنم و چودر نه هاتن لیخستن جبر که او نبو بون و موساج جم فراون جباجر و درکت و دستین خود ریج خدان کرن و گرمینین عزمان و زیپک سکنین و باران به عرده و نرجیا و گاوا فراون دید که باران و گرمینین عزمان سکنی دیسا سوش کر و او قولین وی دلین خو حش کرن و دل فراون حشک بو و میناک و خدان به نافدیتیا موسا گوتو بو لاوین اسرائیل برندا بشه ده همین و خدان ج موسا را گوت هر جم فراون جبر کو من دلیوی و دلین قولوی حش کرن دا کو ازوان علامتین خو دنا واندا خویا بکم تو جیج لاوی خوره و شکری لاوی خوره تشتین کل مصر کرمه و علامتین کو دنا واندا کرمه به متهلو کم بیجه و هم بزانبن که از خدانم و موسی و هارون چونجن فراون و جیره گوتن خدای ایبرانیان خدا وساد بیجه ما توی حتی کنگ نخوازی که لبر من بچوک به نتوان برده دا که بلا پرستنیج من را بکن یا نه گر تو نخوازی که نتوان برده آوای از اسبه کلیان بینم سینورنته و ده روی عرده بنو خمینن و ده دیتنا عرده قط نبه و ده تشتن کجبر زیبکه جوار مانه بخون و حمویا دارین کل چولش بو درکتنه ده بخون و مالین تا و مالین حمو قولین تا و حمویا مالین مصریان و تجیب بن باوین تا و کالکین باوین تا جرگی کل روی عرده نه حتی روژه تشتکی وسا ندیتنه و زیوری و جم فراون و درکت و قولین فراون جره گوتن ده حتی چه وقتی اف زلاماش تره بدافک زلامان برده که بلاش خدای خودان را پرستنه بکن ماقای هین تو نزانی که مصر خوپان بویه و موسی و هارون دیسا وگراندن آنین جم فراون و جوان را گوت هرن جو خدای خودان را پرستنه بکن لیبله یک و هرن کینه و موسی گوت امی بخورتین خواه و کالین خواه را هرن بلاوین خواه و قیزین خواه به میهو گاین خواه میهرن جبر که امی ججنا خودان چه بکن و جوان را گوت گرزوه و زاروکین و بردم و چاقی بلا خودان به آلیکاری و بنیرن جبر که نیتا خرابه و سانابه ناهون ین میر هرم پرستنش خودان را بکن جبر که خواستنا و اوه و اوجم فراون و هات قوراندن و خودان ج موسی را گوت بونا کلیان دسته خواب سر ولاتی مصر و دریج بکه دا که بلا درکوین سر مصر و حمو گیاین ولیت هر تشتن که زیپک اشتنه بلا بخون و موسی چوی خواب سر ولاتی مصر و دریج کر و تومیا وی روژ و شوه ده خودان بای روژلات دا ولیت و دما بو سبه بای روژلات کلیان آنین و کلی درکتن سر حمویا ولاتی مصر و داکتن سر حموی سینور مصر ضعف بون بری ویا او خواست کلی مینا او جاری نبو ده پاشی ویا جی مینا و نبه و حمویا روی عرده نخماندن و ولات تاری بو و حمویا گیاین عرده و حمو میوه داران ین که جبر زیبکه مانا خوارن و ده حمویا ولات مصر ده ده داره بیاره ده و ده گیهای وی ده قد تو هشنایی نما
و فراون بلزی بانگی موسی و هارون کر و گوت از لدجی خدای و خدان و لدجی و گناه کرم نها از رجا دکم لیتن وی جاری لسوجه من ببورینه هاو بونا کو و مرنش سر من را که البر خدای خو خدان و بگرن و جم فراون درکت و البر خدان گریا و خدان با یکی ضعف خورد یا روژاوا زیوراند وان کلیان را کرن و بر به بحره گوز و آجوتن و ده حمویا سینور مصر ده تنه کلیک نما لبله خدان دلی فراون حشک کر و ویلاوین اسرائیل برندان و خدان جو موسی را گوت دسته خو بر به عزمین و دریج بکه بلال سر ولاته مصر تاریک وسا بکو مروف نکار به پی بحثه و موسی دسته خو بر به عزمین و دریج کر و ده حمویا ولاته مصر ده رشه تاریک چه بو هاو ندیتن و تو که سه روش جیه خو را نبو لبلد مالین وان ده بونا حموین لاوین اسرائیل رونایی هبون و فراون بانگی موسی کر و گوت هرن جو خدان را پرسنه بکن لبلد تنه بلا میه و گاین و بمینن بلا مالین وجی تبی و هرن و موسی گوت دوی تو قربان و پیشکشین شوتاندن جی بدن ما دا کو ام جو خدای خو خدان را قربانان سجه بکن و ده حیوان مجی تبی ما هرن ده تنه نینوکک جی نه بردان جبر بونا کو ام پرسنش خدای خو خدان را بکن جوان و بگرن و بری کو ام بگجن او دری دوی ام بزانبن کو ام چه پرسنش خدان خو را بکن لبله خدان دل فرعون حشکر و نخواست کوان برده و فرعون جره گوت جسری من و هره خواب پارزه جاره کدن وجه من نبینه جبر توی روژا که تو وجه ببینی ده بیت کشتن و موسی گوت دقنج گوت ایدی از وجه تا نبینم بشه از دان و خدان جو موسی را گوت از یاسی و کدن بینم سری فرعون و سری مصری لپیوی دیو جور برده دما کو بردن محقق دیو تومیج و دری بقورینه ناش گوین نتویر بیجه و بلا هر زلام جیرانه خو و هر پیرک جیرانه خو تشتن زیر و تشتن زیف و خوازن و خدان چاوین مصریان ده خیره داد نتوی موسی جی دولت مصر ده د چاوین قلم فرعون ده و چاوین نتوی ده زلام کی ضعف مزن بو و موسی گوت خدان وساد بیجه از د وقت نوی شوی ده درکو ناوا مصری وش پیشه فرعون کو لسر تختیر و نشتی حتی پیشه جاریا کل پاش ایشه دل ولات مصر حموین کد پیشه ولدینه و حمو پیشین حیوانان ده بمرن و دل حمویا ولات مصر قرینه که مزن ببه کو میناوی نبویه و نجی ببه و بونا کن بزن بن که خدان چاو مصریان جه اسرائیلیان و جدا دکن جمروف حتی حیوانان لدجی حموین لاوین اسرائیل ده کوچکک جی دوی خوورنکه و ده حموین وان قلن ته جمن را دا کون و ده خوار ببن و جمن را بجن تو و حموین تواکل پیتا دچن در کون و الپی از در کون بجن و جم فراون و به حرسه کی دجوار درکد و خدان جه موسی را گوت بنا کل ولات مصر نوازین من زیده ببن ده فراون و گهداری نکه و موسی و هارون حموین وان نوازین بر فراون چکرن لبله خدان دل فراون حشکر و ایلاوین اسرائیل جوالات خو و برندان بشه دوزدان و خدان دولت مصر ده به موسی و هارون را آخوی گوت او مها ده بنا ببه دسپیکا مهان ده جوره به مها پیشین یا سالی به حمویا جواکا اسرائیل را با آخفن و بیجن ده دهه و مهده هر یک بنا خو برخککی لگورا مالین با پیرین خوش مالکی ره ده برخککی بستینن و گر خانی بنا برخکه بچوک به بلاش خو و مالا خوره یکی لگورا حجمه را جیرانه خوی هری نزیک بستینن بونا برخکه هونلگورا خوارنا هر یکی بحث بینن بلا برخکه و بقصور نیر و یک سالی به هونش خواره جمیه آنجیش بزنان بستینن هونوی حتی 14 و مهه و شیرن و حمویا گله جواکا اسرائیلی دیوی بر به ایواری سرجه بکن و دیش خونه و رایجن و لهر دو بشته پشتگر دری و شیموگا جورین یا دری خانیه کو دی تیده بخون بدن و دیوی شوی گوشته کو داگر ده هاتیه قلاندن و نانه بی آوین بخون دیوی بگیهین تال و بخون کنجوی قد بخاویتی آنجی مینا کو داوی ده هاتیه کلاندن نخون لیبله تاوی سری و پی و هور و روین وی وکی داگر ده قلیا بخون و حتاس به اونه تو تشتی جوی و نهیلن لیبله هونه یکو حتاس به اجبر ماینه دنا واگر ده بشوتینن و هونوی به وی آوائی بخون ده پشتکن و گریدای چاروغن ود لنگن وده و چوین ود دستن وده بن و هونه بلزی وی بخون او فساح خدانه و زوی شوی جمصر و درباس ببم و جمروف حتی حیوانان لحموین کو پیشی زاینه بخم و دارازیان جه ایلاین مصر را بکم از خدانم و خوینال سر خانیین کو هون تدنه دیجوره به نشان و گاوا از خوینه ببینم
ez ê ser we ve derbas bim û demal welatê Misrê bixim ji bo alaqkirinê di nav ve de asîv nabe. û îroj dê ji bo we bibe roja bîranînê. Hûn nêwêj xudan re bikin cejin. Bi nifşeyên xwe hûn ê bikin cejin û zagonek abadîn. Hûn ê heft roja nanê bê avên bixwin. Heta roja yekemîn hûn ê ji malên xwe havênê rakin. Ji ber her canê ku ji roja yekemîn heta roja heftemîn nanê bê avên bixwe dê ji İsraîlê ve bête avêtin. û dê di roja yekemîn de civakek pîroz çêbibe. Di roja heftemîn de jî dê civakek pîroz çêbibe. Di wan rojan de divê di nava we de tu karek neyê kirin. Tenê bona her canî tiştên xwarinê divê ji aliyê we ve tenê ev bête kirin. û hûn ê cejna nanê bê havên pîroz bikin. Ji ber ku min artêşên we heman di wê rojê de ji welatê Misrê ve derxistim û hûn ê wê rojê di nifşeyên xwe de bi zagonekî abadîn bigirin. Di meha yekemîn de ji êvara roja çardehê mehê heta êvara roja 21 mehê hûn ê nanê bê havên bixwin. Divê heft roj li malên we havên tune bin. Ji ber ku her canê jiyê bi havên dixwe, dixwaze biyan be an jî li welê tatibe dinê dê civaka İsraîlê ve bête avêtin. Hûn ê qet nanê bi havên nexwin. Di hemû malên xwe de nanên bê havên bixwin. û Musa bangê hemû kalepîrên İsraîlê kir û ji wan re got. Li gora malbatên xwe ji xwe re berxan bikişînin û bistînin û fisehê ser jê bikin. û divê hûn pariyek giyayê Zûfa re jin di xwîna ku di leganê deyî dakin û ji xwîna ku di leganê deyî li her du beştên piştgirên derî û şêmuga jorîn ya derî bireşînin. Heta svê divê kesek ji we qet ji deriyê xwe ve dernekeve û xudan bona ku li Misriyan bixe dê derbas be û gava xwîna ser her du beştên piştgirên derî û şêmuga jorîn bibîne dê xudan ji ser derî ve derbas be û dê nehêle ku helaqkir bona lêxistina we têkeve malên we. û hûn ê vî tiştî bona xwe û zarokên xwe bi zagonî abadîn bigirin. û dê wisa be mîna ku xudan gotibû dema hûn bigihêjin welatê ku dê bide we hûn ê vê xizmetê bikin. û dê wisa be ku dema lawên we bi gotina me ev xizmeta bona we çi ye bipirsin. Hûn ê veya qurbana cejna fisha xudan e. Ya ku demal Misriyan xistin li Misrê ji ser xaniyên lawên İsraîl ve derbas bû û xaniyên me xelas kirin bibêjin. û netewe xwar bûn û secde kirin. û lawên İsraîl çûn û wisa kirin. Mîna ku xudan emir dabû Musa û Harûn wisa kirin. û di nîvê şevê de wisa bû ku xudan ji pêşiyê Firavunê ku li ser texta xwe rûniştiye heta yê pêşiyê Hêsîrê ku di zîndanê deyî li welatê Misrê hemûyên ku pêşiyê weldîne û hemû pêşîzayînê heywanan vexistin. û şevê Firavun ew bi xwe û hemû qulê wî û hemûyê Misriyan rabûn û li Misrê qeyrinek mezin hebû. Ji ber xaniyek ku di hundirê wê de mirî nîn be tune bû. û şevê wî bangî Musa û Harûn kirin û ji wan re gotin: Rabin, hem hûn û him jî lawên İsraîl ji nava netewa min derkevin û herin. Mîna ku we digotin ji xudan re peristînê bikin. Mîna ku we digotin miyên xwe gayên xwe jî rajin û herin û min jî pîroz bikin. û Misriyan bona ku wan bilezî ji welêt ve derxînin zorê da netewê. Ji ber ku digotin em gişt mirin û netewe hevîrên xwe hîn ku havênê negirtibûn tiştên hevîran bi kincên wan ve pêçayî û ser milên xwe vebirin. û lawên İsraîl li gor gotina Musa kirin û ji Misriyan tiştên zêr û tiştên zîv û kincan xwestin. û xudan di çavên Misriyan de xêrê da netewê û xwestinên wan dan wan û wan Misriyan şelandin. û lawên İsraîl xeynî zarokan qasî 600,000 mêr ji Ramsesê koçberî Sûka tê kirin. û mîh û gav û tevî gelekî heywanan komek mezin ya gel jî tevî wan derketin. û jevîrê ku ji Misrê ve derxistibûn lewaşên bê avên çêkirin. Ji ber ku ew hevîr havên negirtibû. Ji ber ku ji Misrê ve hatibûn qewrandin û hêz nanîbûn ku bisekinin û bona xwe jî zewêde amade bikin. û hemûya wextên ku lawên İsraîl li Misrê mayîne 430 sal bûn. Paşî 430 salî hemûya artêşên xudan heman wê rojê ji Misrê ve derketin. Ew şeva bona ku wan ji welatê Misrê ve derxistine şevek ku bona xudan bi giringî bête girtinê ye. Ew e şeva xudan ya ku dê ji aliyê hemû lawên İsraîl ve û ji aliyê nifşeyên wê ve bi giringî bête girtin. û xudan ji Musa û Harûn re got: Zagona fiseyê ev e. Divê qet yekî biyan ji wê nexwe. Lê belê dilê her zilamî yê ku wî peran stendine paşî ku bête sünnet kirin dibe ku ji wê ve bixwe. Lê divê xulamê biyan û yê pere ve dixebite ji wê nexwe. Li malekê dê bête xwarin. Lê belê ji goştê wê tûyê dernaxînin û divê hûn ji wê ve hestiyê neşkînin. Dê hemûya civaka İsraîl bi wê bigirin. û xerîbê ku tevî wan mêvan e ger bixwaze ku fiseyê ji xudan re bike
بلا حموی میره وان بین سنت کرن و بلا وی دمی بونا کوی بکه نزیک ببه و دیب به مینا ظلامه کل ولید و بویه. لی بلی دوی تو کسی بسنت جوه و نخواه. بونا ظلامه کل ولید و بویه و بونا خریبه که دناوا وده میوانه دوی زاگون یک به. و حموی لاوین اسرائیل وسا کرن. مینا که خدا نمر دابو موسی و هارون لگور وی کرن. و سابو که خدا ده همان وی روژه ده لاوین اسرائیل جالی ارتشن خواه و جمصر و درخستن. بشا سیزدان و خدا به موسی را آخوی و گوت همون که پیشی بوینه دناوا لاوین اسرائیل ده دمرو و حیوان ده ین که پیشی رحمه وکرنه بنا من پیروز بکن او ین منن و موساج نتوی را گوت او روژا که هنج مصر جمالا هسریه و درکتنه ده بیرا خود بینن جبر که خدا به هزار دست و جور درخستن ده نانه به هاوین نه خوارن هونه ای روز ده مها آبی بده درکون و ده سبب که دما خدان تبین ولاته کنانی و هیتی و آموری و هیوی و یبوسیان ولاته جوه شیر و هنگف دهرکن و شکالین تر پیمان دانی بو که ده بدته توی دوی مهده و خزمته بکی توی 7 روزان نانی بی آوین بخوی و روزا هفتمین دیش خدان را بججن ده 7 روز نانی بی آوین و را خوارن و دوی تده نانی به هاوین نه دیتن و دناوا حموین سینورین تده هاوین نه دیتن و دوی روژه ده تو اجلاوی خوره بگین و بیجه او بونا کارن که دماج مصر درکتم خدانج من را کریه ای و دیل سر دسته ته نیشان و دناوا چاوان ده بونا ته بیرانین هبه دا که بلا زاگونا خدان ده دوی تده به جبر که خدان به دسته خورد تج مصر و درخست وش ساله حتی ساله ده دمین بجارتی ده توی وی زاگونه بگری و ده او سابه که مینا خدانج تره و با پیرین تره سوند خواره بو دما تانی ولاته کنانیان و داته حموین رحمه وکرنه و پیشی زاین حیوان که عیدی تنه تویش خدان را هل بجیره ده زلام ببینین خدان لیبله بنا پیشی زایی کری توی برخکه که بردیلی بده و گر تو بردیلی نده دوی توستیه و بشکینه و دنا والاوین تده بنا حموین پیشی بوینه مروان توی بردیلی بدی و ده او سابه که ده پیشیه ده دما کلاوی تشتره اف چیه ببیجه تویجه ببیجه خدان مجمصر جمالا هستیریه به هزار دست و درخستن او سابو که دما فراون جبو که مبرنه ده عنیاده کر خدان الولاته مصر ج پیشین مروف حتی پیشی حیوان حموین که پیشی بوینه کشتن بو ویه که از همو ظلامین که رحمه وکرنه جو خدان را دکم قربان لیبالی از بونا همو پیشی بوینه لاوین خواه بردیل ادم و ده سر دسته ته نشان و دناوا چاوین ته ده گریدان که عنیه هبه جبر که مجمصر به هزار دست و درخستن او سابو که دما فراون نتوی بردا خوده وانجریا ولاته فلیسیان و لهمبر نزیک بناوی دیسا جینه برن جبر که خوده گود دما نتوی شر ببینه ده پوشمان ببه و وگره مصری لیبالی خوده نتوی جریا چولا بحرا گوز و زیوراندن و لاین اسرائیل جمصر به چکریدان و درکتن و موسی استیان اوسف تبی خواه آشتن جبر که جلاوین اسرائیل را بگوتنا براستی ده خوده سردانکا بکه و نستی من تبی خواه جوه داره درخینن سونده دابو خوارن وش سوکو تبه کش کرن و الاتامه ده قراغا چوله ده دانین و خدام بونا که بشه و روش بمشن و اوره نشانی وان بده بروژه ده ستون عوره ده بشوه جی بونا که رونایه بده وان ده ستون آگر ده پیشیا وان ده چو روژه ستون عوره و شوه جی ستون آگر جی پیشیا نتوه و نقتیان بشه 14 و خدام به موسی را آخوی و گوت جلاوین اسرائیل را ببیجه بلا وگرن اولبر پی هاهی روته دناوا میگدول و بحره ده لبر بال سفون کنه خودینن هون الهمبر وی لجن بحره کنه خودینن و ده فراون ده در حق لاوین اسرائیل ده ببیجه او دناوا ولی تات نگرتن چول دوران گرتنه و از دل فراون حج بکم و ده لپیوان بکوه و از فراون و حموی ارتشاوی ده مزنیه ببینم و ده مصریان بزانبن که خدان ازم اوسا کرن و روان توی جقرالی مصری را هات تگیاندن و در حق نتوی ده دلین فراون و قولین وی هاتن گوارتن و گوتن ما که گلو ما چه کرن؟ ما اسرائیلیان جقلتیا خبردان و عربا خواه یا جنگی آماده کر و نتوا خواه تبی خواه راشت و 600 حب عربین جنگی یم بجارتی لسر هر یکی شروان عربی هبون هموین عربین جنگی این مصر تبی خواه گرتن و خدان دلی قرالی مصر فراون حش کر و الپی لاوین اسرائیل وکتن و لاوین اسرائیل به دستی بلند و درکتن
و مصریان حموی عربین جنگی و اسپین فراون و سوارن وی و ارتشگاهاوی به پیوان کتن و هینه و لقراغا بحریل جم پی هاهیروتی لبر با سفون کنن خودانی بون گیاشتن وان و فراون نزیک بو و لاوین اسرائیل چاوه خو بلند کرن و آوای مصریل پیوان دمشیان و زاف ترسیان و لاوین اسرائیل قیرینش خودان را کرن و جموسا را گوتن ما قیل مصر گورتونه بو که تمه بونا مرنه آنین چوله ما بجدرخستنا مصر اف کاره که تجمه کرنه چیه؟ ما گوتنا که مل مصر اشتره گوتن در جمه برده که ام قلتیج مصریان را بکن نه اوه جبر حتی که ام چوله بمرن جه مصریان را قلتیه بکرانا بو مل ده چتر ببویا و موساج نتوی را گوت مترسن با آرامی بسکنن و ایروش خلاصیا که ده خودان جبا چه بکه ببینن جبر اونه مصریان که ایرو و دیتنه ایدی آبادی نبینن ده خودان بنا و جنگی بکه اونه بدنگ بمینن و خودانج موسا را گوت چما تجمن را فریادید کی؟ جلاوین اسرائیل را ببیجه بلا پیش و بچن و تجی چوی خو بلند بکه و دسته خو بسر بحری و دریج بکه و بقالشینا و ده لاوین اسرائیل ججی زوهاوه بکه و ناوا بحری و از آوای زدلی مصریان حش بکم و ده پیوان بکه و ازد فراون ده و ده حمی ارتشاوی ده ده عربین ویین جنگی و سوارین وی ده مزنیه ببینم و ده ما از ده فراون ده عربین ویین جنگی ده و ده هسپیان ده مزنیه ببینم ده مصری بزانبن که از خدانم و ملیاکت خوده یکل پیشیا ارتشا اسرائیل و دمشیا جه خوگورد و الپاشوان مشیا و ستونا عوریج پیشیا وان جه خوگورد و الپاشیا وان سکنی و هات نوا ارتشا مصریان و ارتشا اسرائیلیان و عورو تاریبون هبون لبله شوه رونایی دکر و ده حمویا شوه ده یک نزیکی یدن نبون و موسا دسته خوبسر بحری و دریش کر و خودان ده حمویا شوه ده به بای روژلات یا خورت ره بحری شونده بگراند و بحری کر گراوا و آف قلشین و لاوین اسرائیل ججی زوا و کت نوا بحری و آف ده چپ و راسته وان ده جوان را بون دیوار و مصریل پیوان بر روان دان و حمویا نسپین فراون و عربین وی این جنگی و سوارن وی لپیوان کت نوا بحری و دنوبه سبه ده و سابو که خودانش ستونا اگر و عوره لارتشا مصریان نهرد و ارتشا مصریان خرا کر و تکرین عربین وان درخسن و بزوره وان آجوتن و مصریان گوتن ام جبر اسرائیلیان برون جبر که خودان بناوان به مصریان را شرد که و خودان جو موسی را گوت دسته خواه بر به بحری و دریج بکه دا که بلا وگرن سر مصریان سر عربین وانی جنگی و سوارن وان و موسی دسته خواه سر بحری و دریج کر و بر بسبه بحر وگریا حرکاندن خواه و جبر وی مصریان رویان و خدا مصریان جناوا بحری و دوشاندن و آویتن و آف وگریان و سر عربین وین جنگی و سوارن وی و حمو ارتشا فراون یا کل پیوان کتبو بحرین خماندن جوان تنی لشکرک جینما لیبلی لاوین اسرائیل دناوا بحری ده ججیز و مشیان و آف بوناوان لراست و چپین وان ده بون دیوار و خدان دوی روژه ده اسرائیلیان جدسته مصریان و خلاص کرن و اسرائیلی مصریان لسر بحری مریتی دیتن و اسرائیل کاره خدان یا مزن که لسر مصریان کرب و دیتن و نتوش خدان و ترسیان و باوریا خوب خدان و قوله موسی و آنین بشا 15 و گاوه موسی و لاوین اسرائیل و قصیداش خدان را گوتن و آخوین ازش خدان را بسترم جبر که گله کی بلند بو حسب و سواره و آوید بحری خدان هز و مرخا منه او جمن را بو خلاصی او خدای منه و از شکریه جره بکم خدای باوی منه و از بلند بکم خدا مرخاص جنگیه ناوی خدانه عربین جنگین فراون و ارتشاوی آویتن بحری و شروان بجارتین عربیان لبحره گوز نوقی آوی بون بالوپال وان دخمینن مینا کوران داکتن کورتیان دسته تی راست یا خدان به قدرت واتیا خملاندن دسته تی راست یا خدان نیاران عجقاند و تیین که لدجی تسریل دانه دزدایی مزنایا خود بعجقینی تو خزبا خود دشینی وان مینا فریزه دخون و به هلما حرسا پوزه تا آف کن بون هرکاندن مینا کومکی سکنین کورتی دناوا بحره ده قشا گرتن نیار گوت از الپی بدم و بگه جمان تالانی پارو بکم ده جوان جانه من تیر ببه از شوره خو بکشینم ده دسته من وان هلاک بکن تب بای خو وان پف کرن بحره وان نخماندن ده آوین مزن ده مینا گلن اقبون د
Dinava ilahın de mina teki heye ya Xudan. De piroziye de nuaze de pesnahiyan de bisavir makiye mina te nuazeyan biki. Te deste xoy rastê dirêj kir, Erdoğan da kurtandın. Top xêra xwe ji neteva ku te xelas kiribû re bûrê ber bona ciyê xwe yî pîroz bi qudreta xwe te rê nîşanî wan kirin. Netewê bihîstin û lerizîn. Jan biyên ku li Filîstînê rûdinin veketin. Wê gavên mîrên Edomê tirsiyan. Lerizandin bi egîdên Moabê veketin. Hemûyên ku li Kenanê rûdiniştin hilliyan. Tirs û toqîn kete ser wan. Heta ku neteva te derbas bibe ya Xudan, heta ku ev gelê ku teşxwarê kiriye netewê derbas bibe, bi meznahiya bazuya te mînak keviran bê tevger bûn. Tu ê wan bîne hundir û çiyayê mêrasa xwe de ya Xudan, li cihê ku te bona rûniştina xwe çê kiribû ya Xudan, tu yê li cihê pîroz ya ku destên te ava kiribû wan bi cih bike. Dê Xudan abadîn û her tim serveriyê bajû. Ji ber ku hespên Firavûn tevî erebeyên wî yên cengî ketin behrê û Xudan avên behrê bi ser wan ve vegerandin. Lêbelê lawên İsraîl di nava behrê de ji cihê ziwa ve meşiyan. û xuşka Harûn nebiyê Miryam tefê raij destê xwe û hemû pîrek jî bi tef û reqsandinê li pê wê derketin. û Miryam bersivê dawan. Murxan ji Xudan re bibêjin, ji ber ku zaf bilind bû, hesp û swarê wê avêt behrê. û Musa İsraîl ji behra gewez ve wê de tir bir û derketin çola şûrê û çolê de sê roj meşiyan û avê nedîtin. û hatin Marayê, hêz neanîn ku avên Marayê vexwin, ji ber ku tal bûn, bo vê yekê navê Mara lê kirin. û netewel dijî Musa bi gotina em ê çi vexwin serîldan. û ew gazincan ji Xudan re kirin û Xudan darekî nîşanî wî kir û wê avêt nava havan û av şêrîn bûn. Li wir bona wan darazî û zagonê danî û li wir wan ceribandin û got, ger tu qenc guh bidî gotinên Xwedayê xwe Xudan û tiştên ku tu çavên wî de rastin bikî û guh bidî emrên wî û bi hemûya zagonên wî bikî, ez ê nexweşiyên ku da me Misiriyan yekî jî nedim te, ji ber ku ez Xudanê ku şîfê dide te me. û hatin Elîmê li wir 12 çavkaniyên avê û heftê darên xurmê hebûn û li wir li cem avan qonağa xwe danîn. Beşa 16 û ji Elîmê koç kirin û hemûya civaka lawên İsraîl paş ku ji Misrê derketibûn, di roja 15 meha duwemîn de hatin çola Sînayê, ya ku di navbera Elîm û Sînayê de bû. û hemûya civaka lawên İsraîl li çolê li dijî Musa û li dijî Harûn gazincan kirin. û lawên İsraîl ji wan re gotin, xwezîka deman li Misrê li ber qazanên goş rûdiniştin, têra xwe nan dixwarin, bi destê Xudan ve mirîbûna. Ji ber we bona ku hûn hemûya civakê ji birçînan bikujin, me derxistin vê çolê. û Xudan ji Musa re got, avay ez ê bona we ji ezman ve nan bibarînim û ka dê zagona min de bimeşin an jî nameşin, bona ku ez wan biceribînim, dê netewê her roj derkeve û nanê rojane berhev bikin. û dê wisa bibe ku di roja şeşan de hemûyê nanîne dê amade bikin û dê bibe du qatê berhevkirinê wanî her rojî. û Musa û Harûn ji hemûyên lawên İsraîl re gotin, hûn êvarê bizanibin ku Xudan we ji welatê Misrê ve derxistine û hûn ê sibeyê jî bilindahiya Xudan bibînin. Ji ber ku Xudan gazincên we yên ku li dijî wî ne dibihîze û ma em çi ne ku hûn li dijî me gazincan dikin. û Musa got, dema Xudan bona xwarina we êvarî goşt û sibeyê jî têra xwe nan bide, hûn ê bizanibin ji ber ku Xudan gazincên we yên ku li dijî wî ne dibihîze û ma em çi ne? Gazincên we ne li dijî me, lêbelê li dijî Xudanin. û Musa ji Harûn re got, ji hemû civaka lawên İsraîl re bibêje, nêzîkî huzura Xudan bibin, ji ber ku wî gazincên we bihîstin. û wisa bû ku dema Harûn ji hemûya civaka lawên İsraîl re gotin, ber bi çolê ve neyirtin. û avay meznahiya Xudan di ewran de hate xuyanîbûn. û Xudan bi Musa re axivî û got, gilî û gazincên lawên İsraîl bihîstim. Bi wan re biaxive û bibêje, hûn ê her êvarê goşt bixwin û sibeyê jî bi nan ve têr bibin û hûn ê bizanibin ku Xwedayê ve Xudan ez im. û wisa bû ku êvarê qarîtkan derketin û artêşgehê dagirtin û sibeyê xûnav ketibû dora artêşgehê û gava xûnava ku ketibû rabû avay li erdê li erda çolê li ser erdê tiştekî mîna xasî gulover û biçûk hebû. û lawên İsraîl dîtin û ji hevû din re gotin, gelo ev çi ye? Ji ber ku nizanîbûn ka ev çi ye. û Musa ji wan re got, nanê ku Xudan bona xwarina we dayiye ev e. Tiştê ku Xudan emir kiriye ev e. Bila her yekê ji we li gora xwarina xwe ji wê bide hev.
مینا کو سری هر مروی عمرکی هنل گور حجمارا جانین خو هر یکی و بناین کو د چادرین ودنه بستینن اولاوین اسرائیل وسا کرن و هنه کس زده هنه کس جی کم دانه و گواب عمره و پیوان نزده یا یکو پر دایه هفه بو و نجی کمانیا یکو هندک دایه هفه بو هر کس لگورا خورنا خدا بو هف و موسا جوان را گوت بلا حتاس به تو که جوه نیلن لبله موسا گهداری نکرن و هنه کسان جوه حتاس به اشتن و کرم کته و گنی بو و موسا بوان و حرس بو وش سبه حتاس به هادن هر یک لگورا خورنا خواه جوه برهف کرن و دما روش گرن دبو دحلیا و سابو که دروژه ششمین ده بنا هر یکی به دو عمری دو قاطینان برهف کرن و حموین سروکین جواکی هاتن و آگاهی دان موسا و جوان را گوتر گوتنا خدا نوه سبه روژه سالوخیه ای روژه سبت یا که بنا خدان پیروز یا که اونه بکلنن و یا که اونه بهشینن و حموی که جبر مایی جی بنا خواه جبوهن حتاس به وشن رایجن و مینا که موسا امر کربو حتاس به وان وشارتن و به نکته و دوی ده کرمک تو نبو و موسا گوت ایروش به بخون جبر که ایروش خدان را سبته و نیرو نکار بن که ویل بیاره ببینن و نشش روژی و برهف بکن لیبله روژه هفتمین سبته ده دوی روژه ده تو نبه و سابو که ده روژه هفتمین ده جنتوی هنکس بنا برهفدان درکتن و ندیتن و خدان جه موسا را گوت ما اونه حتی کنگه نخوازن کل گورا امر و زاگونه من بکن بنرن جبر کو خدان سبته داوه بو ویا دروژه ششان ده نانه وی دو روژی دداوه بلا هر کس ده جه خود بمینه دروژه هفتمین ده تو کس جه خود درنکوه و نتوه دروژه هفتمین ده راوستیان و مالا اسرائیل ناوه مانل وی کرن و مینا توا گجنیج سپی و تعماوه جی مینا نانش کوا یکو به هنگو بو و موسا گوت تشته کو خدان امر کریه اوه دما و جولات مصر درخستم بونا نفشیان جبونانه که بوه دامه خوارم ببینن بلا قاسی و عمره کی جوه بیتا وشارتن و موساج هارون را گوت جیره کی رایجه و قاسی عمره کی مان تخه اندره و جبو که بونا نفشیان و بیتا وشارتن ویدین حضور خدان و مینا که خدان امر دابو موسا هارون بونا وشارتنه ویدانی بر شعدهیه و حتی که هاتم واره کی گله اسرائیل لینه 40 سالی مان خوارن حتی که هاتن حدود ولات کنانه مان خوارن و عمرک جده پاری کی افایه بشه هفدان و همیه جواک علاوین اسرائیل لگور امره خدان جچولا سنه قناق به قناق کش کرن و رفیدی می قناق دانین و جنتوی را آوا و خورن تونه بو و نتوی موسا را کتن کفتو لفته و گوتن که آوه بدمه که اموه خون و موسا جوان را گوت ما چما هم بمن رد کفن کفتو لفته چما هم خدان جربینن و نتویل ورتی بون و نتویل دجی موسا دست به گوتنین گازنجه کرن و گوتن ما چما تمه لاوین ما و حیوانین ما بونا کشتیبونه بکجاج مصر و درخستن و موسا به خدان را گریا و گوت ما که از چش وی نتویره بکم هاو ما یکو من بدم بر کفران و خدان جه موسا را گوت در باسی پیشیان نتویب به و چند کالپیرین اسرائیل تبی خورایجه چوی که تلچم خسته بو بگره دسته خواه و بمشه آوای از الور لحوره به لسر زناری لبر تب سکنم و تو الزناری بخواه و بونا که نتوه بخواه ده جوه آف درکوین و موسا البر چاوین کالپیرین اسرائیل وسا کر و ناوین مسا و مریب الور کر جبر که لاوین اسرائیل کتن کفتو لفته و جبر که بگوتنا گلو خدان دناوا مدهی آنجینینا خدان جرباندن و عمالک هات و اسرائیل ره لرفیدی می جنگه کر و موسا جه شوره گوت جمره زلامان هل بجره و درکه و عمالک ره جنگه بکه سبه از چوه خوده دست من در سری گریب سکنم و یشو مینا که موسا جه را گوتو بو کر و عمالک ره شر کر و موسا و هارون و هور درکتن سری گره و سابو که دما موسا دسته خوراد کر اسرائیل بسروت کت و گاوا دسته خود دادخست عمالک بسروت کت لبله دسته موسا و استیان و کبره کی راشتن و دانیم بنوی و سر و رونشت و هارون و هور یک جوی عالی یک جالی دم و دستن خوب جور و گرتن و حتی که روش چو آواد دستن وان پیدان دیمان و یشو عمالک و نتاوی دوی شور و شکاندن و خدانج موسا را گوت و اب بیرانیتیل پیرتکه و بنویسه و تخو گوی یشو جبر که از ناوی عمالک به تومیج روی عرده و راکم و موسا سلخانه که آوا کر و ناوی خدان نسیله کر و گوت خدان سنده دا دیج نفشان حتی نفشیان جنگا خدان با عمالک راه به شه هجدان و خزوره موسا کاین مدیان یترو
her tiştek o Xwedê bûna Musa û netewayî İsraîlê çêkirine û Xudan çawa İsraîl ji Misrê derxistiye bihîstin. û xezûrê Musa Yetro jina Musa Tisipora û her du lawên wî yên ku Musa wan şûnda vegerandibûn girt ku navê lawekî wî Gerşom e, ji ber ku ez li welatê biyaniyê xerîbim gotibû û navê êdin jî Elîezer e, ji ber ku Xwedayê bavê min alîkarê min bû û min şûrê Firavun ve xelas kir gotibû. û xezûrê Musa Yetro jin û lawên wî hatin cem Musa çolak û lê koştanîbûn. û ji Musa re got, xezûrê te ez Yetro tevî jina te û bi wê re her du lawên te hatin cem te. û Musa bona ku pêrgîniyê ji xezûrê xwe bike derket. Xwar bû û wî ramûsand û hal û xatir ji hev pirsîn û ketin çadırê. û Musa hemû tiştên ku Xudan bona xatirê İsraîl bi Firavun û Misriyan re kirine, hemû zehmeta ku dirê de kişandine û xelasiya ku ka Xudan wan çawa xelas kirine ji xezûrê xwe re anî ziman. û Yetro ji hemû qenceyên ku Xudan ji İsraîl re kirine, ji ber ku wan ji destê Misriyan xelas kirine kêfxweş bû. û Yetro got, bila Xudanê ku we ji destê Misriyan û ji destê Firavun xelas kiriye pîroz be. Wî netewê ji bin destê Misriyan xelas kir. Niha ez dizanim ku Xudan ji hemû îlahan mezintir e, ji ber ku di tiştê ku tê de qurre dibûn bi ser wan veket. û xezûrê Musa Yetro pêşkeşî û qurbanên ku bona Xwedê têne şewtandin stendin û Harûn û hemû kalepîrên İsraîlê tevî xezûrê Musa bona ku di huzura Xwedê de nan bixwin hatin. û wisa bû ku Musa dotra rojê bona ku daraziyê ji netewê re bike rûnişt û netewê ji sibehê hetayê varê li dora Musa sekinîbûn. û gava xezûrê Musa her tiştên ku ew bona netewê dike dîtin got, ev tiştê ku tu ji netewê re dike çi ye? Ma çima tu tenê rûdinî û hemûya netewê ji sibehê hetayê varê li dora te dimînin? û Musa ji xezûrê xwe re got, ji ber netewê bona ku ji Xwedê ve bipirsin tên cem min. Her çi wext dozek wan hebe tên cem min û ez di nava zilam û cîranê wî de daraziyê didim û zagon û şerîetên Xwedê ji wan re dibêjim. û xezûrê Musa jê re got, ev karê ku tu dikî ne karekî qence. Him te û hûn jî ev netewa ku bi te re yî meheqa xûnê lawaz bikevin. Ji ber ku ev kar bo te zaf giran e. Tu nikarî wê tenê bikar bîne. Niha gotna min guhdarî bike. Ez şîretê bidim te û bila Xwedê bi te re be. Tu bona netewê li ber Xwedê be û tu dozan bibe ji Xwedê re û tu yê zagon û şerîetan hînî wan bikî û rêya ku bimeşin û karê ku bikin nîşanî wan bidî. û tu ji nav hemûya netewê zilamên ku bi hunerin û ji Xwedê ditirsin, zilamên ku ji qezenca neçê dikerihin û yên rasteqîniyê ne amade bike û vana wekî bi serokên hezaran, bi serokên sedan, bi serokên pênciyan û bi serokên dehan li ser wan wezîfedar bike. û bila her tim daraziyê li ser netewê bikin û dê wisa bibe ku dê her dozek mezin ji te re bînin û ji her dozên biçûk dê bi xwe daraziyê bidin û dê ji te re hêsan be û dê ew ê jî tevî te barê hilgirin. Ger tu vî tiştî bikî, Xwedê jî emir bide te, tu ê wê gavê bikarbî diyaq bikî û him jî dê hemûya ev netewê jî bi dilxweşiyê bigihêje ciyê xwe. û Musa guh da gotna xezûrê xwe û her tiştên ku got anî cî. û Musa ji hemûya İsraîlê zilamên bi huner bijartin û wan ser netewê wekî bi seriyan, serokên hezaran, serokên sedan, serokên pênciyan û serokên dehan bibin wezîfedar kirin. û her tim daraziyê li netewê kirin. Pirsgirêkên dijwar anîn cem Musa lêbelê li ser her pirsgirêka biçûk wan bi xwe daraziyê dan. û Musa xezûrê xwe berda û ew çû welatê xwe. Beşa nozdahan. Di sê mehiya ku lawên İsraîl ji welatê Misrê derketibûn, di wê rojê de hatin çola Sînayê. û gava ji Refîdimê koç kirin û hatin çola Sînayê, li çolê kon danîn û İsraîl li wir li hember çiya konê xwe danî. û Musa derket huzura Xwedê û Xudan ji çiya bangî wî kir û got, tu ê ji mala Yaqûb re wisa bibêje û tu ê ji lawên İsraîl re bigihîne. We dîtin ku min çi ji Misriyan re kirin û we çawa di bazikê qertel de bar kirin û ji xwe re anîm. û niha ger hûn bi rastî jî gotna min guhdarî bikin û peymana min bigirin, hûn ê ji min re ji hemû neteweyan zêdetir û xastir bibin netewe. Ji ber ku hemû dunya ya min e û hûn ê ji min re bibin qiraletiya kaînan û gelê pîroz. Gotinên ku tu ê ji lawên İsraîl re bibêje ev in. û Musa hat û bangî kalepîrên netewê kir û hemû gotinên ku Xudan ji wê re emir kiribûn danîn ber wan. û hemûya netewê pev re bersivê dan û gotin, em ê hemû gotinên Xudan bikin. û Musa gotinên netewê ji Xudan re birin. û Xudan ji Musa re got, bona ku dema ez bi te re biaxivim bila netewê bibîze û abadîn bi te bawer bibin, avay.
ez ê nava ewrektarî de werim cemte. û Musa gotnê xudan geyandin netewê. û xudan ji Musa re got, here cem netewê û wan îro û sibe pîroz bike û bila kincên xwe bişon û bila bona roja sewemîn amade bin. Ji ber ku di roja sewemîn de dê xudan li ber çavên hemû netewê ji ser çiyayê Sînayê ve dakeve. û li dorê tuyê sînorê ji netewê re bibire û bibêje, qet dernekevin çiyê û nêzîkî quntara çiyê jî nebin. Ji ber kî ku destê xwe bide çiya, dê mehqaq bête kuştin. Dê dest wî kesî nêxistin. Lêbelê dê mehqaq bête kevirkirin. An jî bi tîrê ve bê lêxistin. Dixwaze bila heywan be, an jî mirov be, dê nikaribe bijî. Dema borî dirêjî bê kutan ew ê derkevin çiyê. û Musa ji çiyê dake cem netewê û netewê pîroz kir û wan kincê xwe şitin. û ji netewê re got, bila roja sewemîn amade bin, nêzîkî pîrekê nebin. Wisa bû ku di roja sewemîn de dema bû sibe, gurminiya ezmanan û birusk û serê çiyê ewrektarî û dengekî gelekî bilindiyê boriyê bû û hemûya netewê yê kul artêşgehê ne li rizîn. û bona ku pergîniyê ji Xwedê re bikin, Musa netewê ji artêşgehê derxistin û li pala çiya sekinîn. û çiyayê Sînayê tim dû kir. Ji ber ku xudan di nava agirde da ketibû ser wê û duyê wê mîna tifkê derdket û hemûya çiyê gelekî hejiya. û gava dengê boriyê her ku çû bilind bû, Musa got û Xwedê bi deng bersivê dawî. û xudan dake ser çiyayê Sînayê, ser girê çiyê û xudan Musa bangî girê çiyê kir. Musa jî derket. û xudan ji Musa re got, dakeve, temêl netewê bike. Bila qet bona dîtinê sînorê ber bi aliyê xudan derbas nebin û gelekê ji wan bila nekevin. û kayînên ku nêzîkî xudan tên bila xwe pîroz bikin, da ku xudan êrişî wan neke. û Musa ji xudan re got, netewê nikare derkeve çiyayê Sînayê. Ji ber ku tevgotina sînorê deyne ber çiyê û wê pîroz bike temêl me kir. û xudan jê re got, here dakeve û tu û bi te re Harûn hûn ê hilkişin. Lêbelê bila netewê û kayînan bona ku hilkişin cem xudan derbas nebin. Da ku ew êrişî wan neke. û Musa dake cem netewê û ji wan re got. Beşa bîstan. û Xwedê hemûyên van gotinan axivî û got, Xwedayê te xudan yê ku te ji welatê Misrê ji mala hêsiriyê derxistiye ezim. Li hemberê min dê îlahên te yên wekî din tu nebin. Tu yê bona xwe senemê qewartî û tu wêneyên ên li ezmana ne, an jî li jêr li erdê ne, an jî bin erdê de dawavê de ne qet çê neke. û ji wan re xwar nebe û perestnê ji wan re neke. Ji ber ku ez Xwedayê te xudan, ez Xwedayek wisa çavnebarim ku, jiyên ku ji min dikerehin gunehên bava li ser zarokan, li ser nifşeya sewemîn û di nifşeyên çaremîn de digerim. û bi hezaran jiyê ku ji min hez dikin û emrê min tînin cih re jî xêr û xweşiyê dikim. Tu yê navê Xwedayê xwe xudan bela sedem negre devê xwe. Ji ber ku xudan dê kesê ku navê bê sedem bigire devê xwe bê sûj neyêle. Bona ku tu roja sebtê pîroz bikî wê bîra xwe de bigire. Tu yê şeş rojî bixebite û hemû karê xwe bike. Lêbelê roja heftemîn ji Xwedayê te xudan re sebte. Tu û lawê xwe û qîza xwe, dîl û cariya xwe û heywanên xwe û xerîbê ku li ber deriyê teyî tu karî nekin. Ji ber ku xudan ezmanan, erdê û behrê û hemû tiştên ku di wan de ne, di şeş rojan de afirandin û di roja heftemîn de rawestiya. Bo vê yekê xudan roja sebtê pîroz danî û wê pîroz kir. Ji dayîk û bavê xwe re hürmetê bike. Da ku bila di axa ku Xwedayê te xudan dide te de temenate dirêj be. Tu yê nekuje, tu yê zinê neke, tu yê nedize, tu yê li dijî cîranê xwe şadeya derewîn neke. Tu yê çav bernede mala cîranê xwe, jina cîranê xwe, an jî dilê wî, an jî cariya wî, an jî gayê wî, an jî kerê wî. Tu yê çav bernede tu tiştê cîranê xwe. û hemûya netewê gurmîniyên ezmanan û birûskan û dengê boriyê û dûbûna çiyê dîtin û dema netewê dît li rizîn û li dûr vesekinîn. û ji Musa re gotin, were bi me re biaxive û em guhdarî bikin. Lêbelê bila Xwedê bi me re naxive, da ku em nemirin. û Musa ji netewê re got, metirsin. Ji ber ku Xwedê bona ku we biceribîne û tirsa we li pêşiya we be hat. û netewê li dûr vesekinîn û Musa nêzîkî reştariya ku Xwedê tê deyî bû. û xudan ji Musa re got, tu yê ji lavên İsraîl re wisa bibêje. We dîtin ku ez ji ezmanan ve bi we re axivîm. Hûn ê bi min re îlahên din çê nekin. Ji bo xwe ji zîv îlahan, ji zêr îlahan çê nekin. Tu yê bona min ji axî ve selaxanî ava bike, qurbanên xwe yên şewtandinê û pêşkeşiyên dilxweşiyê miyên xwe û gayên xwe
لسر وی قربان بکه لهر جیه که ناوه خود بیر بینم از ورم جم ته و ته پیروز بکم و گرتبو من جکوری سلاخانه چه بکه تو اشکوری ناتنه شهکرین چه نکه جبر که گرتو قلم خلیخه تو مندار بکی و سر ویا بونا که تازیبونا تونه و توی پیلکان درنکه و سلاخانه من بشا بیستوی کان و دارازین که تو دانین بروان اون گر تو دیل گیورانی بستینه ده 6 سالی خدمت بکه و سالا خوی هفتمین ده به بردل آزاد به گر تنه هاتبه ده تنه درکوه گر به جنا خوره هاتبه وی گاوه ده جناوی جی بویر درکوه گر افندیه وی جنه کی بده وی و اوجر لاوک آنجی قیزکان بینه دنه ده جن و زاروک ببین یه افندی و وی بخواه تنه درکوه لیبله گردیل به اشکرتی بجه اجه افندی خواه جنا خواه و زاروکن خواه و حز دکم از نخوازم آزاد بم دی افندیه وی نزیکی خوده بکه و نزیکی داری آنجی شموگا داری بکه و گوه وی بدرش قل بکه و دی آبادین خدمت تجره بکه و گر زلام قیزا خواب جاریتی بفروشه او مینا که دیل درد کون در نکوه گر قیزا که پر درگیستی بویه ده چاوین افندیه خود خراب بکه و گاوه دی بونا که بفروتان و وگرینه جبر که پر ده سوز نمایه نکاره بفروشه نتویک بیان او گر بلاوی خوره درگیستی بکه بلا جره لگورا اصولا قیزان بکه گرش خوره پیرکه که دم بستینه ده نفقه کنج و مافین جنانتیا یا بری کم نکه او گر وان هر سه تشتان جویره نکه ده وی گاوه ببردل به پره درکه یک کل زلامه کی بخه گر زلامه کواتیه لیخستن بمره ده بریاری بیته کشتن او گر کمین ناویجه لیبله خوده وی بده دسته وی ده وی گاوه او بره و جیه که از تایم بکم گر زلامک بونا کو فنکیه بکوجه به بترانی بسر جیرانی خو و هره توی بونا کوی بکوجی حتاش سلخانا من جی بستینه و یک کل دیا خو آنجیل باوی خو بخو ده بریاری به تکشتن و یک کل زلام ددزه دخوازه فروتی به آنجی دستوی ده به ده بریاری به تکشتن و یک کش دیا خو آنجیش باوی خو را نالتی بکه ده بریاری به تکشتن و گر زلام بکوین کفتولفتی و زلامک جی کور آنجی کلمکا خوال جیرانی خوب خواه و یک واتنه لیخستن نمره لیبلی بکوه ناو لوینان رابه و گوپاله خوال در و بگره و گاوه ده یک کلوی خستیه به سوج ببه لیوی بردیلا دما کوندا کریه بده و تومی تداوی بکه گر زلامک بچول دیله خواه آنجیل جاریا خواه بخواه و دبن دسته وی ده بمره ده بریاری به تجزا کرن لیبلی روژه که آنجی دو روژی بجی ده نه جزا کرن جبر که او مالوی بخوی او گر زلامان شر بکن و الپیرکک دجانی کون و زاروکیش بروی هره و گر خسارک نبه مینا که مروی السروی تایم بکه ده خساری بکه و بنافدیتیان سروران بده لی بله گر خسار ببه و گاوه دل devla جانه جان لی devla چاوه چاف لی devla دران دران لی devla دست دست لی devla لنگ لنگ لی devla شوته شوات لی devla برینه برین لی devla قسینه جی قسینه بده او گر زلامک لی چاوه دیله خواه آنجل چاوه جاریا خواه بخواه و سقط بکه لی devla چاوه وی دیوی آزاد برده او گر درانه دیله خواه آنجی جاریا خواه بخینه لی devla درانه وی دیوی آزاد برده او گرگایک زلامه کی آنجی پیرکه کی قلوچ بکه و او بمره دوی گاب بریاری بره جماندن و گوشته نه خوارن و ده خودیه گای بسوج به لیبله گایک جبره ده بقلوچان ریشت که هبه وش خودیه وی را حتبه گوتن و ای گازفت نکربه و گا دما زلامه کی آنجی پیرکه کی بکوجه و گاوه ده گا بتر جماندن و خودیه وی جی بکشتن گرفدیه لسر وی حتبه دانین و گاوه بردیل هر چی به دوی وکی فدیا جانه خوب ده دوی لاو قلوش کربه آنجی قیزه قلوش کربه ده جره لگورا و حکمه بکرن گرگا دیله کی آنجی جاریه کی قلوش بکه ده سی شکل زیف جفندیه وان را بیت داین و گا بره جماندن گر زلامک کورتاله کی بکوله آنجی زلامک کورتاله بکوله و نخومینه و گا یک آنجی کرک بکه و اور ده خودی کورتاله بردیلاوی بده ده پره بده خودیوان و ده حیوان مری ببیوی و گرگای زلامکی گای جیرانی خوبه اشینه و اوجی بمره و گاوه دوی گای زندی بفروشن و پره وی لحف پار بکن و حیوان مری جی پار بکن آنجی گای اک جی بره ده بقلوچان اریشت که هبه و به تزانین که جی خودیوی گا زافت نکربه محقق لدولا گای دوی گا بده و ده حیوان مری ببیوی
Beşa bistü dudan. Ger zilamek ga anjî mih bidize û ser jê bike anjî bifroşe, divêl devla gayekî pênc ga û devla meyekî çar mihî bide. Ger dizek dema dîwarê qul bike bêgirtin û bête kuştin bo wî mafê xwînê nîne. Ger li ser wî roj hilatibe dê bona wî mafê xwînê hebe. Meheqaq wê bide. Ger tiştekî wî tune be wê gavê dê bona dizekiya xwe bête firotan. Ger tiştê ku dizîbe dixwaze bila gav be, ker bibe ancî mih bibe. Ger bi zindîtî destê wî de bê dîtin dê du qatî bide. Ger zilamek di zeviyekê de ancî di rêzekê de bona ku biçêre heywanê xwe berde û ew di zeviya yekî din de biçêre dê ew ji herî qenca zeviya xwe ji herî qenca rezê xwe bide. Ger agir derkeve û bigihêje keleman û komên demedan an jî zat an zevî bişewite ya agir pêxistiye bi biryarî berdêlayê bide. Ger zilamek bona ku veşêre pere an jî mal bide cîranê xwe û ew ji wir bên dizîn gerdiz bê girtin dê meheqaq du qatî bide. Gerdiz nedîtin dê xwediyê malê gelo cîranê wî dest dirêjî malên wî kirine an jî nekirine bibîne dê nêzîkî xwedê bibe. Di derheqê biryara her sucî de di derheqê ga an ker, an mih û an kinç di derheqê her tiştên ku mirovek bibêje pertalê windayê ev e dê doza her duyan were cem xwedê. Kesê ku xwedê wî sujdar kiriye dê du qatî bide cîranê xwe. Ger zilamek bona ku veşêre ker, an jî ga, an jî mih, an jî heywanekî din bide cîranê xwe û ew bimire, an jî seqet bibe, an jî berî ku kes bibîne bête ajotin derbarê ku dest dirêjî malê cîranê xwe nekiriye dê sonda xudan di nava wan her duyan de be û dê xwediyê malê qebûl bike û zilam nede. Û ger ji cemî hatibe dizîn dê wê berdêlê bide xwedî. Ger perçe perçe bube bila bona şadeyê wê bîne dê yê hatiye perçekirin nede. Û ger zilamek tiştekî bideyn ji cîranê xwe bistîne û dema ku xwediyê ne pêre be seqet bibe an jî bimre dê ew ê muheqaq berdêlê bide. Û ger xwedî pêre be dê ew ê berdêlê nede. Ger ew hatibe kirêkirin dê berdêla kiriya wê bêhesibandin. û ger zilamek qîzek ku hîn dergîsî nebûye bixapîne û pêre rakeve ew ê bibe jina wî dê biryarî bo wê giranî bide. Ger bavê wê nexwaze ku qîza xwe bide wî dê li gora giraniya ku didin keçikan pere bide. Tu yê neêle ku pîreka sêrbaz bijî. Her kesê ku bi heywanan re rakeve bi biryarî bête kuştin. Tenê yê ku ji îlahekî xeynî xudan qurbanê ser jê bike dê bê helak kirin. Tu yê neheqê li kesê xerîb meke û jê re stemkariyê meke ji ber ku hûn li welatê Misrê xerîb bûn. Divê hûn qet ji nebiyekê an jî seviyekî neêşînin. Ger tu wan biêşîne û vê rê ji min re biqêrin ez ê meheqaq qêrinê wan bibîzim û hêrsa min dê sor be û ez ê we bişûr ve bikujim û dê jinên we bî û zarokên we jî sewî bibin. Ger tu perê bideyên bide netewa min bide xizanekî ku li cem tê tu yê jê re nebe yê selefxwar û divê hûn selefê daneynin ser wî. Ger tu berdêlî eba cîranê xwe raêje berî ku roj biçe ava divê tu vegerîne. Ji ber ku ew pêçeka wî ya tekanê ye bona çermê wî kincê wî ye. Ma bê wê ew ça rakeve û dê wisa be ku dema ji min re biqêre ez ê bibihîzim ji ber ku ez sayedarim. Divê tu yê kufrêj xwedê re meke û jê ku serokê netewa tê re naletê meke. Divê tu pêşkêşkirina zadê xwe û ya ku mahserata deherikînê de nekeve derengiyê. Tu yê ji lawên xwe yên ku pêşiyê bûyiye bide min. Di derheqê gayên xwe û derheqê miyên xwe de tu yê wisa bike. Dê heşt roj tevî diya xwe bimîne û di roja heştemîn de tu yê wî bide min. Hûn ê ji min re bibin zilamên pîroz. Bo vê yekê divê hûn goştê ku li çolê hatiye perçekirin nexwin. Hûn ê bavêjin ji kûçikan re. Beşa bîst siyan. Tu yê agahiya derewîn nekişîne. Bona ku be şadeyê neheq dest nede yê xerab. Divê bona xerabiyê tu li pey zêdeyiyê nebe. û dozekê de bona xerakirina dadiyê li pey zêdeyiyê neçe û nebêje. û doza wî de cihetiyê jiyê xizan re meke. Ger tu rastî gayî windayê an jî kerê windayê yê neyarê xwe were meheqaq divê tu wî jê re vegerîne. Ger tu kerê yê ku ji te dikere he di bin barê xwe de ketiye bibîne wî bi helê wî ve li berdanê xwe biparêze. Tevî wî bi biryarî tu yê wî xelas bikî. Divê tu doza wî de mafê xizan çewt meke. Ji tiştê derew ve dûr bimîne û yê bêsûç û yê salih mekuje. Ji ber ku ez yê xerab bêsûç nahesibînim
و دوی تو برتیل نستینه جبر کو برتیل چاوین یکو دبینن کوردکن و گوتنین صالحان دزیورینن و دوی تو ظلمل یه خریب مکه هم دله خریب دزانن جبر کو هون ولات مصر خریب بون و توی 6 سال ارده خو بچینه و زاده خو بدی هف لبلد صالح هفتمین ده دوی توی راحت و والا بیله دا کو بلا خزانه نتوات بخون و ین کوانشتنه جیده حیوان بیاره بکن توی در حق زیتونگه و رضا خود جیو سابکه توی 6 روزی کارن خو بکن و دروجه هفتان ده بونا کر و گایت راحت بکن و لاوی جاریات و خریب راوستن توی راوستنی بکی و هر تشتین کو جوره دبیجم خو بپارزن و ناوی الهی کی دن دبیرا خود نینن و بلاج دویت نه بهیستن توی سال 3 جاری جمن را ججنه بکه توی ججنان آنه بی آوین بگره مینا کشتر امر کربوم ددما بجارتیا مها آبی بده توی 7 روزی نانه بی آوین بخواه جبر که تو دوی مهدج مصر درکت و دوی تو کس لبر من دستوالا نه خویابون و توی ججنا چناندنا پیشی یا زادن ته ین کارن که تدزویه ده چانده بو و داویا ساله ده دما تو کارن خواه ین که برهف دکی ججنا برهف کرنه بگره همو ظلامین ته دید ساله 3 جاری لبر خودان ده بندیتن دوی تو خوینا قربان خواه بنانه به هاوین و پیشکش نکه و دوی رونه ججنا ته حتی سبه شوینی نبه توی نوبر زویا خواه بین مالا خدای خو خودان توی کاری که دشیره دیاوی ده نکلینه آوای از دره ده بونا کو تبه پارزم و تبینم جه کو آماده کرمه جه پیشیات ملیاکت اکی دشینم لبر وی خواه بپارزن و گوتناوی گهتاری بکن لدجی وید بر خود ندن جبر کو ده سوجه و عفو نکه جبر کو ناوه من دوی دهی لبله گر براستی تو گوتناوی گهتاری بکی و حمود تشتین کو از دبیجم بینه جی و گاوه از اجنیار انتره ببم نیار وش دجمنه انتره ببم دجمن جبر کو ده ملیاکتی من ده پیشیات ده هره و ده تبه نوا اموریان هیتیان و پریزیان و کنانیان و هیویان و یبوسیان و زوان حلاق بکم دوی توج الهی وان را سجده مکه و تو پرستنی جوان را مکه اولگورا کاریوان مکه لبله دوی توان بتومی خراب که و کورین وانی چکاندی پرچه بکن و هونش خدای خودان را پرستنی بکن و ده نانه ته و آوات برکت بکه و از نخوشیش نوات راکم دل ولاته ته پیرکاس تور و زاروک جبر و دچه تونه به و از حجمار روژه ته تمام بکن از رونقیا خوال پیشیات ته ده بشینم و همون تبایم که توی بسر وان و بچه پریشان بکم و از همون ایرین ته جبر ته بروینم و از موسکران جه پیشیات ته ده بشینم و ده و هیویان و کنانیان و هیتیان جبر ته بقورینن بونا کولات ویران نبه و سر ته حیوان بیار زیده نبن از ده نوا ساله که ده وان جبر ته نقورینم حتی که تو برکت به ولاد به میراسی بگره از کم و کم وان جبر ته بقورینم وش بحرا جواز حتی بحرا فلیسیان وش چوله حتی چمه فراته از سینور اشتره دینم جبر کو از گلی ولید بدم دسته و تیوان جبر خو بقورینه تیوان و الهی وان را پیمان چنکه بونا کل دجی من سوش کرنه بتندن کرن ده او دولات تدروننن جبر کو گرتج الهی وان را پرستنه بکی ده محقاش تره ببدافک بشا 24 وش مصار گوت تو و هارون ندابو آبیهو و 7 کس جکاله پیرن اسرائیل درکفن جم خودان وجدور و سجده بکن و ده موسا تنه نزیک خودان به لبله و نزیک نبن و ده نتوه تبیوی در نکبن و موسا هات و همو گوتن و همو دارازیان خودان جنتوه را گوتن و همو نتوه بدنگه کی برسوه دانه و گوتن اما همو گوتنین که خودان گوتیه بکن و موسا همو گوتنین خودان نویساندن و سبه رابو و الپالا چیا سلاخانه اولگورا 12 عشرین اسرائیل 12 ستونین کورین دانین اوجلاوین اسرائیل خورتان شاندن و پیشکشین شوتاندن پیشکش کرن و بونا پیشکشین دلخوشی جخودان را گانیران سرجی کرن و موسا نویه خوینه راشت و خست لگانان و نویه خوینه لسر سلخانه ورشاند و کتابا پیمانی راشت و سر نتوی خوند و گوت امی همو گوتنه خودان بکن و گهداری بکن و موسا خوینه راشت و سر نتوی رشاندن و گوت آوای در حق همویان وان گوتنان ده خوینا پیمانا که خودان بواره دانیه و موسا و هارون نداب و آبیهو و 7 کس جکاله پیرن اسرائیل درکتن و خدای اسرائیل دیتن و دبنیالن گیم ویده مینا را خیرک جد تغلین یاقوت و تشتکی برونایی تشتکی مینا ازمان راستقی نبو و دست لب عسلین لاوین اسرائیل نخستن
و خواده دیتن و خوارن و وخوارن و خودان جه موسی را گوت هلکی چه چیا جمن و الور به وزی لوحاین کفرین و زاگون و امرین که نویساندمه بنا که تو بدی فیر کرن از ایوان بدم ته و موسی و خزمتکاری خویش و رابون و موسی کشیا چه خواده و شکال پیران را گوت حتی که از وگرم جمعه و لور بسکنن و آوای هارون و هور لجمعه نه گردوزا کسی کی به بلا هر جمعان و موسی درکت چیه و عور چیان نخوماند و روناقیا خدان لسر چیه سینای سکنی و عور 6 روز وین خماند و دروژا هفتمین ده جناوا عوره ده بانگی موسی کر و چاوه لاوین اسرائیل ده خیابونا روناقیا خدان مینا اگره کی که دخو و دقدینه بو و موسی کت ناوا عوره و الکشیا چیه و موسی 40 روز و 40 شب لچیه ما بشا 25 و خدان جه موسی را آخوی و گوت جلاوین اسرائیل را ببیجه بلا پیشکشی جمن را بینن و نج هر ظلامی که جدلی خود ده پیشکشی من بستینن و پیشکشی هم که هونجوان بستینن اون زیر و زیو و تونج و کتانه لاجورد و ارغوانی و سور و زراف و مویه بزنه عیارین سور باید کری یم برانان و عیارین دلفینه و دارین دارجویه بو قندیل رون و بونا رونه مسیح و گنوکا بین خوش بهارات کورین حقیقه و بونا افود و بونا سینکه کورین فرساندنه و بونا که از ناوان درونم بلا بونا من جیک پیروز چه بکن و کوکا خانیه و کوکا حمود تاخمان لگورا هر تشتن که از نشان تدم و نوسا چه بکن و دیش دار جویه صندوقه که چه بکن درجیاوی دو گز و نیف و فرهیاوی گزک و نیف و دی بلندهیاوی گزک و نیف به و توی روی و بزیرین خالص و بگره توی روی و جهندر وجدر و بگره و سر و لدورا و توی پروازا زیرین چپکه و با و توی 4 خلقین زیر برجینه و انتخ 4 لنگین و ده 2 خلق لالیه کی و 2 خلق لالیه و دم به و توی اجدارجوی پیان جره چپکه و ریه وان بزیر و بگره و بنا که صندوق به توی پیان درباسی وان خلقانا بکه ده پی ده خلقین صندوق ده بمینن و جه نقتن و توی شعدیا که بدم تا خوندره صندوقه و توی زیرا خالص روبره کفارت چبکه ده درجیا و گزه کنیو و فرهیا و گزه کنیو به و توی زیران و 2 کروبان چبکه وان مینا کارین خالکر لهر دوالی روبرین کفارت چبکه اول سریه کی کروبیک اول سریه دن کروبیک چبکه هونه کروبین لهر دوالی تفی روبره کفارت مینا پرچه اک چبکن و ده کروبی و جوان دجی هف به بازکن خور روبره کفارت بخومینن و ده بازکن خور بر بجور و وکن ده وجه کروبی هم بر روبره کفارت به و توی روبره کفارت ده نسر صندوقه و شعدیا که از بدم تا خوندره صندوقه و از الور ورم جمته و بون علاوین اسرائیل از امران بدم تا ده در حقی حمود تشتان ده از سر روبره کفارت جناف هر دو کروبین که لسر صندوق شعدیه نه به تر پیوینه بکم و تو اجدارچوی سفره کی چبکه ده درجیا و 2 گز فرهیا و گزک و بلندایا و گزک و نیف به و تو دورا و بزره صافی و بگره و دورا و تو پروازک زیرین جره چبکه و دورا و تو دوربر قاسی 4 تلیکی جره چبکه و تو اشقراغ دوربر ره پروازکی زیرنی چبکه و توی بونا و 4 خلکین زیرنی چکه و خلکان دینه هر 4 قوزیکن که لسر هر 4 لنگینه بونا کشاندنا سفره جبو جیهم که ملته ده هرن ده خلق نزیکی قراغ بن و توی پیانج دارچویه و چبکه و دوران بزر و بگره و ده سفره بوان و بیته کشاندن و توی سهنکن و کفچین و جرن و بونا پیشکشین رجاندن تاسن و چبکن توی وانج زیر صافی و چبکن و توی نانه آرامیه هر تم دینه برمن سر سفره و توی زیرا صافی شمادان که چبکه ده لنگ و دیرگ شمادان که کاره خالکری بن قدح و پیوک و چیچگن و جوه بن و ده 3 مل جوی آلی و 3 مل جیجالی دن 6 ملین شمادان که بن لالیه کی 3 قدحین مینا چیچگا بعیوه و لالیه دن 3 قدحین مینا چیچگا بعیوه و پیوکک و چیچگه که به ده 7 ملین که شمادان که درد که بن وصا بن و شمادان که ده 4 ملین مینا چیچگا بعیوه پیوکن و چیچگن و هبن و بنا 6 میلیون که شمادان که درد کبن لبن 2 میلی پیوکک جخواه و لبن 2 میلی پیوکک جخواه و لبن 2 میلی پیوکک جخواه هبن ده پیوک و میلیون و جوه بن هموش کار خالکر و زیر صافی بن
و توی قندیلین وی حفت حبی چه بکه و بنا که روناهیه بده هم برخواه ده قندیلین وی ویخن و ده مقص و تبلین وی جزیره صافی بن تبی همو وان تخمانا ده تالان تک جزیره صافی بیت چکرن بنره اولگورا میناکنین کل چیاش تر هاتنه نشان کرن چه بکه بشا 26 و توی شنوار جده پردهی چه بکه توی اشکتانا تنک یا هاتیه ریساندن اوجلا جیورد و ارغوانی و سوره و به کروبیه کاری هستا وان چه بکن ده درجه هر پرده اکی 28 گز و فرهیا هر پرده اکی 4 گز به ده بنا همو پرده ان بیوان یک به 5 پرده ده پوره یک بکن و هر 5 پرده این دنجی پوره یک بکن و توی القراغا پرده سری تخمه کی بشکوژه این لاجوردی چپکه و القراغا پرده سری تخمه دنجی وسا چپکن توی پرده اکی ده 5 بشکوژه چپکن و القراغا پرده تخمه دنجی 5 بشکوژه چپکن ده بشکوژه لامبر هفو دنبن و توی 5 حب قمچکین زیرنی چپکن و توی قمچکان پرده هم به هفره یک بکن و ده شماره یک به و سر مسکنی مینا چادره کی جمویه بزنان پرده ان چپکن توی وان به 15 پرده ای چپکن ده درجه هر پرده ای 30 گز و فرهیا هر پرده ای 4 گز به ده بنا 11 پرده جی پیوان یک به توی 5 پرده بجوره که و 6 پرده جی بجوره که دن یک بکن و پرده ششمین جی لالی چادری یا 5 قات قاتیب کی و توی پرده اکی ده 5 بشکوژه چپکن و القراغا پرده تخما دن جی 5 بشکوژه چپکن و تویش تونجه و 5 حب قمچک چپکه و وان قمچکان ته خاندره بشکوژه آن و بونا کو یک ببه چادر بینه جمهف و نیف پرده کو جبر پردین چادر و مایه دهلیایه دش پاشی شنوار پانچلوکی به و یک کش درجه پردین چادر زیده ماییه لالیه کی گزک و لالیه دن جی گزک جوی آلی و جالیه دن بونا کو شنوار بخومینن دب سروه و داهله و بونا چادر جعیارن برانان یم به boyağa sor ve atiye boyakırın ruberek u serveci ayarın delfinan tüy ruberek çevke u bona şunvari tüjdar çeviye çarşofeyan çevke de dereceya çarşofeye ki deh gez u frehiya her çarşofeye gez u nivek be de her çarşofeye ki de du cihe derbasbunel gora hevebin tüy bona hamu çarşofeyan şunvari u savke u tüy bona şunvari çarşofeyan bona aliye başur berbe başure biz hep çarşofe çevkin و دوید بین چارچوفه که ده بنا هر دو جین در باسپون دو نافکو و دبین چارچوفه که ده بنا هر دو جین وی در باسپون دو نافکوه به و دبین 20 چارچوفه ده 40 نافکوه زیف و لالیه دوامین شنواره بنا آلیه باکور 20 چارچوفه و دوید بین چارچوفه که ده دو نافکو و دبین چارچوفه که ده دو نافکو تو 40 نافکوه وان چپکه و توی بر به روژاوا بنا پاش شنواره 6 حب چارچوفه چپکه اولداویه بنا قوزکین شنواری توی دو حب چارچوفه چپکه و ده لجر جوت ببن و مناوی حتی خلکای کم یا کل جوره ده ببن جوت ده بنا هر دویان جی وصاب به اوی بنا هر دو قوزیکان بن و 8 چارچوفه و دوید بین چارچوفه که ده دو نافکو و دوین چارچوفه که ده دو نافکو نافکو انوانی زیف 16 نافکو ببن و بنا چارچوفه این آلیه کی شنواری 5 و بنا آلیه کی دنی شنواری 5 و دوی تجدارجوی بنا چارچوفین شنواری ین کو بر به روژاوایه 5 حب ستونان چپکه و ستونان آوین یاد نابرا چارچوفین ده دیش سریه کی درباسی سریه دن ببه و توی چارچوفین به زیران وداگره و بنا ستونان تیوی جیم وان خلک وان جزیر و چپکه و توی دورا ستونان به زیر وداگره الگورا سازمانا کو لچیاش تر هات نشان کرن توی شنواری آواب که و توی پرده کشکتانا تنک یا کواتیه بادان و لاجورد و ارغوانی و سرده چپکه ده و به کروبین کارین هسته بیته چکرن و توی وی لسر 4 ستونین دورین وان به زیر و آتنه گرتن جدارچویه نه و سر 4 نافکوین زیف سکنین دالقینه ده چنگلین وی زیر بن و توی پرده دبن قمچکان ده دالقینه و توی صندوق شعدهی جندره پرده بینور و او پرده بنا و ده به دیوار سینور یک نوا جه پیروز و جه هری پیروز دی و توی روبر کفارت لپیروز هری پیروز ده دین سر صندوق شادهیه و توی سفره دین دروی پرده و شمادان که دین همبر سفره لباشیر و شنوار دینه و سفره جی دین آلیه باکور و توی بنا دریه چادر پرده کشکتانا تنک کارین نقاشان
û direngên laciverdî û erxewanî û sor de çêbike û bona perdê tu êjdarçewiyê 5 heb stûn çêbike û wan bi zêran vebigire. Dê çengelên wan zêr bin û bona wan tu êjtûncê 5 heb navko birjîne. Beşa 27 û tu ê selaxanê ji darçewiyê û wekî dirêjiya wê 5 gez û frehiya wê 5 gez bibe çêbike. Dê selaxane 4 aliyek bibe û bilindahiya wê dê 3 gez bibe û tu ê qloçên wê li ser her 4 aliyên wê çêbkin û dê qloçên wê ji wê bin û tu ê wê bi tuncê ve bixemlîne û feraxên wê yên ku xeliyê rakin û carûdên wê û leganên wê û çenqelên wê yên goşt û qabên wê yên agir çêbike û tu ê hemû taximên wê ji tuncê çêbike û bona wê tu ê ji tuncê 20 mîna torê çêbike û ser bîstê li her 4 aliyên wê tu ê 4 xelekî çêbike û tu ê wê jêr ve tê xebin qeraxa selaxanê û dê bist bigêje heta neviyê selaxanê û tu ê bona selaxanê milan ji darçewiyê milan çêbike û dê milên wê derbasî xelekan bibe û gava wê bikşînin dê mil li her du aliyê selaxanê bibin. Tu ê wê ji text û hundirê wê vala çêbike. Mîna kulçiyê ji te re hatiye nîşandayîn dê wisa çêbkin û tu ê hewşa şînwarê çêbike. Bona aliyê wê yî başûr ber bi başûrê bona aliyekî hewşê dê sincokên ji kitana tenikên ku dirêjiyên wan 7 gezin û hatine rêsandin hebin û 20 dîregên wê û dê 20 navkoyên wan ên ji tuncê ne hebin. Çengelên dîregan û toqên wan dê ji zîvê bin û vîya wayî bona aliyê bakur sincokên ku dirêjiya wan 7 gezin û 20 dîregên wê û dê 20 navkoyên wan ên ji tuncê ne hebin û dê çengel û toqên dîregan ji zîvê bin. û aliyê rojava bona frehiya hewşê dê 5 gez sincok hebin. Dê 7 heb dîregên wê û 10 navkoyên wê hebin. û aliyê rojilatê dê frehiya hewşê ber bi rojilatê 5 gez be. Bona aliyekî derî dê 15 gez sincok hebin. Dê 3 heb dîregên wê û 3 navkoyên wê hebin. û bona aliyê derî yên din 15 gez sincok hebin. Dê 3 dîregên wan û 3 navkoyên wan hebin. û bona deriyê hewşê perdeyek ji kitana tenik hatiye rêsandin karê neqaşan û direngên laciverdî û erxewanî û sor û dirêjiya 20 gezî de hebe. Dê 4 heb dîregên wê û 4 navkoyên wê hebin. Dê hemû stûnên li dora hewşê ne bi toqên zîv ve bên toq kirin. Dê çengelên wan ji zîvê û navkoyên wan ji tuncê be. Dê dirêjiya hewşê 7 gez û frehiya wê ji her derî 5 gez û bilindahiya wê 5 gez be. û dê ji kitana tenik ya hatiye rêsandin û navkoyên wê ji tuncê bin. Dê hemû taxmên şînwarê yên ku di her xizmetê de tên şixulandin û hemû singên wê û hemû singên hewşê ji tuncê bin. û tu bona ku qendîl her tim vêkeve tu ê ji lawên İsraîlê emir bike ku bila rûyê zeyta xalis yên zeytûnên ku bona ronahiyê hatine perçiqandin bînin. Di çadira jivandinê de li derveyî perda ku li ber şadeyî Harûn û lawên xwe di hizûra Xudan de ji êvarê hettas bê dê wê amade bikin. Dê ev bona lawên İsraîl de tûmiya nifşeyên wan de bibe zagonek her timî. Beşa 28 û tu bona ku nav lawên İsraîl de kanîtiyê ji min re bikin birayê xwe Harûn û tevî wî lawên wî Harûn û lawên wî Nadab û Abîhû Eleazar û Îtamar bîne cem xwe û tu ê ji birayê xwe Harûn re bona meznî û xişiq kincekî pîroz çêbike û tu hemûya dilê ku bi rihê zanînê vedagirtime ji zanyaran re bibêje bila kincê Harûn ji bo wî pîroz bikin. Çêkin ku ew kayîntiyê ji min re bike û kincên ku dê çêbikin evin bersîng û efodê û fîstan û qutkê hatiye neqşandin û kofî û şûtik û bona ku kayîntiyê ji min re bikin dê ji birayê te Harûn û ji lawên wî re kincên pîroz çêbikin û dê zêr û laciverdê û erxewaniyê û sorê û kitana tenik bistînin û dê efodê bi zêr û laciverd û erxewanî û kitana tenik ya hatiye rêsandin wekî karê hosteyan çêbikin. Bona ku hevbend bikin dê li her du seriyên wê du heb serpîgeyên pevgirêdayê hebin û şerida bi huner hatiye cawkirin ya kulsere û wê tê girêdan dê mîna karê wê û ji wê yî ji zer û laciverd û erxewanî û kitana tenik ya hatiye rêsandin bibe û tu ê du heb kevirê heqîqê raêje û navên lawên İsraîl li gora bûyîna wan navên 6 kesî li ser kevirekî û navên 6 kesên din li ser kevirekî û navên 6 kesên din jî li ser kevirê din bikolî. Wan her du kevran li gora navên lawên İsraîl bi karê ve kolînger mîna kolana mohrê bikole û tu ê wan têxe nav cihên zêrînî.
Wan her du kevran bona lawên İsrail bi kevrên bîranîn bûnê deyne ser serpîgehên Efodê û bona bîranînê dê Harûn navê wan li ber Xudan li ser her du milên xwe bikişîne. û tu yê cihên zêr û ji zêra safî du zincîrî çêbike. Tu yê wan mîna qordonên ku karê hevrêsandinê ne çêbikin û zincîrên hevrêsandî deyne ser cihan. û tu yê bersîngehek daraziyê ya karê oste çêbike. Tu yê mîna karê Efodê çêbike. Ji zêr, ji laciverd û erxewanî û sor û kitana tenêgê hatiye rêsandin çêbike. Dê çar alî yek û du qatî, dirêjiya wê bi hosek û firehîya wê bi hosek be. û tu yê cihên keviran û çar rêz keviran tê xewndirê wê. Rêzek heqîqa sor, yaquta zer û zimrûd rêza yekem. û rêza duwemîn yaquta gewez, yaquta şîn û heqîqa spî. û rêza sêwemîn yaquta ezmanî, kevrê silêmanî û yaquta mor. û rêza çaremîn zimrûda ezmanî û heqîq û gewhera hêşîn bibin. Dê ew li cihên zêrînî bên bicîhkirin. û dê ev kevrana li gora navên lawên İsraîl li gora navên wan 12 hebin. Wana 12 nijadî li gora navê her yekî dê mîna kolana morekê bibin. û ser bersîngehê mîna qordonên karê hevrêsandinê tu yê ji zêrê safî zincîran çêbikin. û tu yê li ser bersîngehê du xelekên zêrînî çêbikin. Tu yê her du xelekan deyne her du aliyên bersîngehê. û tu yê du zincîrên hevrêsayî yên zêrînî jî deynin seriyên bersîngehê. Têxe her du xelekan. û seriyên din ên her du zincîrên hevrêsayî têxe her du cîhan û sermilgehên wê yên kulber Efodê ne. û tu yê du xelekên zêrînî çêbikin û wan deyne her du serên bersîngehê ve. Aliyê wê yê hundir yê kuber bi Efodê. û tu yê du xelkên zêrînî çêbikin û wan ber Efodê ji binî ve li ser her du sermilgehê nêzîkî cihê ku Efod digêje wan deyne ser şerîda wê ya ku bi huner hatiye rêsandin. û bila ser şerîda Efodê ya ku bi huner hatiye rêsandin be û bona ku bila bersîngeh ji Efodê neqete dê bersîngehê bi xelekên xwe bi qordona laciverd bi xelekên Efodê ve girê bidin. û dema Harûn têkeve cihê pîroz li ber Xudan bi bîranîna her timîbûnê dê navên lawên İsraîl di berdilka daraziyê de li ser dilê xwe bikişîne. û tu yê Urim û Tumîmê tê xinundirê bersîngeha daraziyê û gava hate ber Xudan dê ser dilê Harûn bin û Harûn dê li ber Xudan daraziya lawên İsraîl her tim li ser dilê xwe bigerîne. û tu yê fîsanê Efodê bi tumî ji lacivertî çêbike. û di nava wê de bona serî dê qulikek hebe. Bona ku neçire dêl dora wê mîna qula zirxê dorbergehek karê rêsayê hebe. û ser dawên wê ji laciverd û erxewanî û sorê li dora dawên wê hinaran û li dora wê ji nava wan re zengilkên zêrînî çêbikin. Dê zengilkek zêrînî û hinarek û zengilkek zêrînî li ser fîstan li dora dawa wê bin. û dê bona peristinê li ser Harûn be û dema bikeve cihê pîroz û derkeve hizûra Xudan bona ku nemre dê dengê wî bête bîstin. û tu yê ji zêra safî lewheyekî çêbike û ser wê bi kolîna mohrê tu yê nivîsa ji Xudan re pîroz e lê bikole. û tu yê wê deyne ser şerîdekî laciverd û dê ser kofiyê be li ber kofiyê be. û dê ser eniya Harûn be. û di xelatên pîroz yên ku lawên İsraîl wê pîroz kirine de hemû tiştên pîroz de dê sûcê Harûn be. û bona ku ew li ber Xudan meqbûl bin dê her tim li ser eniya wî be. û tu yê ji kitana tenik qutikekî bi setrenj bide rêsîn û ji kitana tenik jêre kofiyê çêbike û ji karê neqaşan şutkê jêre çêbike. û tu yê bona lawên Harûn qutikan çêbikin û bona wan şutkan çêbikin û bona wan bi meznayî û xişî serpûşan çêbikin. û tu yê hemûyên vana li birayê xwe Harûn û tevî wî lawên wî bikin. û bona ku kahîntiyê ji min re bikin tu yê wan mes bikin û wan tirxan bikin û wan pîroz bikin. û bona nuxmandina tazîtiya bedenên wan tu yê ji wan re derpiyan ji kitanê çêbikin. Dê ji piştê heta kêmaxê bin û gava bikevin çadira civandinê an jî di cihê pîroz de bona peristinê gava hatin cem selaxanê bona ku sûc bi xwe re negerînin û nemirin dê ser Harûn û lawên wî bibin. Bona wî û li pê wî bona nijada wî dê bibe zagona abadîn. Beşa bîst û nehan. Bona ku kahîntiyê ji min re bikin dema tu wan pîroz bikî tiştê ku tu yê ji wan re bikin ev e. Gayek ciwan û du beranên bêqisûrin û nanê bêavên û pîdeyên bêavên û nanê şikeva yên bêavên ên ku rûn di wan de hatine dayîn bigire. Tu yê wan ji arvanê genima zirav ve çêbike û tu yê nan tê xewndirê selikekî û tu yê wan di selikê de û gayê ciwan û her du beranan bînin û tu yê Harûn û lawên wî bînin deriyê çadira civandinê û wan bi avê ve bişon.
û tu yê kincan raje û qutuk û fîstanê û efodê û sinkeyê li Harûn ke û tu yê şehîr da efod ya ku bi huneriya tê rêsandin lê girêbide. û kofiyê deyne serê wî û tu yê taca pîroz deyne ser kofiyê. Wê gavê tu yê rûnê mesê raje û bi ser serê wî vedake û mesih bike. û tu yê lawên wî bînin û qutkan li wan bikin. û li wan la Harûn û lawên wî şûtkan li piştê wan bikin û tu yê serpûşan li wan girê bidin û dê kayîntî bi zagonek abadîn bibe ya wan û tu yê Harûn û lawên wî tirxan bikin. û tu yê ganêrê ciwan bîne ber çadira civandinê û dê Harûn û lawên wî destê xwe deynin ser serê ganêrê ciwan û tu yê ganêrê ciwan li ber xudan di deriyê çadira civandinê de ser jê bike. û tu yê ji xwîna ganêrê ciwan raje û bi tilîkên xwe li ser quloçên selaxanê de bide û tu yê hemûya xwînê birjîne bin selaxanê. û hemû bezê ku hundirê wê girtiye û pergiyê û her du gurçikan û bezê ser wan e bigire û wan di ser agirê selaxanê de bişewtîne. Lê belê divê tu goşt û eyar û zibilê ganêrê ciwan li dervê yartêşkeyê dagir de bişewtînin. Ev qurbana suceyî. û tu yê beranekî raje û dê Harûn û lawên wî destên xwe deynin ser serê beran. û tu yê beran ser jê bike û xwîna wî raje û li dorbera selaxanê bike. û beran li gora pariyên wî par bike û tu yê hundirê wî û pê wî bişo û wan tevî parî û serên wî deyne û tu yê hemû beran li ser selaxanê bişewtîne. Ev pêşkeşiya ku ji xudan re hatiye şewtandinê ye. Bêhna xweş e. Ev pêşkeşiya ku bi agir ve ji xudan re hatiye kirine. û tu yê beranê din raje û dê Harûn û lawên wî destên xwe deynin ser serê beran. û tu yê beran ser jê bike û ji xwîna wî raje û di memikê guhê Harûn yê rast û memikên guhên lawên wî û ser tilîkên wanê pêşîn yên destê rast û ser tilîkên wanê pêşîn yên lingên rast de bidin. û xwînê li dorbera selaxanê ve bireşîne. û tu yê ji xwîna ku li ser selaxaneyî û ji rûnê meshê ve bigire û ser Harûn û kincên wî û tevî wî li ser lawên wî û ser kincên lawên wî ve bireşînin û ew û kincê wî û tevî wî lawên wî û kincên lawên wî bên pîrozkirin. û ji beran bez û duvê bez û bezê ku hundirê wî girtiye û çermikê kezebreşê û her du gurçik û bezê ku li ser wan e hêta wî ya rastê ji ber ku beranê dema ku kesekî wezîfedar dikin tê serjêkirinê ye. û ji selika bêavênan ya ku li ber xudan e nanekî somî û pîdeyek birûn û nanekî şikever raje. û tu yê giştikî deyne ser lepê Harûn û ber lepên lawên wî û wan li ber xudan bi pêşkeşiya lerzandinê bilerzîne. û tu yê wan ji destên wan raile û ser pêşkeşiya ku li ser selaxanê de dişewite bona xudan bi bêhna xweş bişewtîne. Ev pêşkeşiya ku bi agir ve ji xudan re tê pêşkeşîkirin e. û tu yê parxana beranê Harûn ya tirxanî raje û welber xudan wekî pêşkeşiya lerzandinê be bilerzîne û de û bibe parate. û ji beranê tirxanê ya bona Harûn e û lawên wî ye parxanê ku pêşkeşiya lerzandinê yî û tê te lerzandin û hêta rakirinê ya ku hatiye rakirin pîroz bikin. û bona Harûn û bona lawên wî dê ji aliyê lawên İsraîl ve abadîn bibin par. Ji ber ku pêşkeşiya rakirinê ye û ji lawên İsraîl ve pêşkeşiyên selametê pêşkeşiya ji ber qurbanên wan ve rakirin dê bibe pêşkeşiya ji xudan re rakirin. û kincên pîroz yên Harûn paşî wî dê bibin yên lawên wî. Gava ku bên mes û tirxankirin dê wan li xwe bikin. Ji lawên wî yê ku devla wî bibe kahîn dema bona ku di cihê pîroz de peristinê bike ve çadira civandinê dê heft rojî wan li xwe bikin. û tu yê beranê tirxanê raje û goştê wî li cihekî pîroz bikeline. û Harûn û lawên wî dê goştê beran û nanê ku selikê de yî li ber deriyê çadira civandinê bixwin. û bona ku xwe pîroz û tirxan bikin dê bi wan re van xwarinên ku hatine kefaretkirin bixwin. Lê belê divê biyanek ji wan nexwin ji ber ku ew pîroz in. û ger heta sibehê ji ber goştê tirxanê û jinan bimînin wê gavê tu yê ê ji ber mayî dagir de bişewtîne. Dê neyê xwarin ji ber ku pîroz e. û Harûn û lawên wî li gora her tiştên ku ji te re emir kirime wisa bikin. Tu yê heft rojî ji wan re tirxan bikin. û her roj bona kefaretê ganêrê ciwan ê ku qurbanê suceyî pêşkeş bike û gava te ji bo selaxanê kefaretê kir tu yê paqij bike û bona ku pîroz bikî tu yê mes bike. Tu yê heft roj bona selaxanê kefaretê bikî û wê pîroz bikî û dê selaxane bi zêdeyî pîroz be. Her tiştê ku bi selaxanê keve dê pîroz bin û tiştê ku tu yê ser selaxanê pêşkeş bike ev e. Her tim her roj du berxikên yeksalî ne.
Tüyo berxkekê sibeyê pêşkeş bikî û berxkadin berê varî pêşkeş bikî. û tevî berxkekê tu êjdehî yek efayê arvanê zirav ya ku bi çarî yek hîn zeyta zeytûnê ku hatiye eciqandin hatiye strandin û bona pêşkeşiyê rijandinê ji çariye xemrê pêşkeş bikin û tu yê berxkadin berê varî pêşkeş bikî. Bêhna xweş bi pêşkeşiya ku bi agir veşxudan re hatiye pêşkeşîkirin bûnê ji wî re tu yê mîna pêşkeşiya nanê sibeyê û mîna pêşkeşiya ku tê rijandin bike. Di tûmiya nifşeyên we de di deriyê çadira civandinê de li ber xudan dê pêşkeşiya ku her tim tê teşewtandin bibe. Bona ku li wir ji te re bêjim li wir ez ê bêm cem we û li wir ez ê werim cem lawên İsraîl û dê çadir bi meznahiya min bête pîrozkirin û ez ê çadira civandinê û selaxanê pîroz bikim û Harûn û lawên wî bona ku kayîntiyê ji min re bikim pîroz bikim. û ez ê di nav lawên İsraîl de rûnim û ji wan re bim Xwedê û dê bizanibin bona ku di nav wan de rûnim Xudan Xwedayê wan yê ku wan ji welatê Misrê vederxistine ez im. Xudan Xwedayê wan ez im. Beşa sîhî û tu yê bona ku bi xurê ser bişewtîne selaxaneyekê ava bike. Tu yê êjdarcewiyê ve çê bike. Dê dirêjiya wê gezek û firehiya wê gezek çar hawîrdor yek be. Dê bilindahiya wê du gez û quloçên wê ji wê bin. û tê wê ser wê û hawîrdor aliyên wê û quloçên wê bi zêrê safî ve bigirin û tê perwaza zêrînî li dora wê çê bike. û di bin perwazê de tu yê du xelekên zêrînî jê re çê bikin. Tu yê wan li du alî de di du aliyên wê de çê bikin û bona ku bi piyan ve bêtek kişandin dê ji wan re cî hebin û tu yê piyan ji darçeviyê çê bikin û dora wan bi zêr vedagire û tu yê deyne ber perda ku li cem sindoqa şadeyiyê yî. Ber rûberê kefaretê ya ku li ser şadeyiyê yî deyne ber cihê ku ez ê telwir bibînim û dê Harûn li ser wê bixura bên xweş bişewtîne. Gava her sibeh qendîlan serrast bike dê wê bişewtîne û gava Harûn berê varê qendîlan vêxe li ber xudan ji nifşeyên we her tim bi bixurî dê wê bişewtîne. Li ser wê hûn ê bixura biyan an jî pêşkeşiya ku tê şewtandin an jî pêşkeşiya nan pêşkeş nekin û hûn ê pêşkeşiya rijandinê li ser wê nerjînin. û dê Harûn li ser quloçên wê salê carekê kefaretê bike. Di salê carekê kefaretab qurbanê sûcê tê tekirin dê tûmiya nifşeyên we de bête kefaretkirin. Ev bona xudan bi zêdeyî pîroz e û xudan bi Musa re axivî û jê re got dema tu li gora hejmara lawên İsraîl ji martina wan bikin dê her yek bona canê xwe fidye bide xudan. Da ku dema tu wan bijmêrin bila di nav wan de bela nebe. Heçiyên ku derbasî aliyê ji martinan bibin bila vêyal gora şekelê cihê pîroz nîv şekelî şekelek 20 kere ye. Ji xudan re pêşkeşîkirinê nîv şekelî bidin. Her zilamê ku 20 salî an jî jê mezintir e û derbasî aliyê kesên ji martinê dibe dê pêşkeşiya xudan bide. Dema ku hûn bona kefaretê canê we re bike pêşkeşiya xudan didin dê dewlemend ji nîv şekelî zêdetir nede û yê xizan jî ji wê kêmtir nede. û tu yê ji lawên İsraîl perê kefaretê bistîne û bide xizmeta çadira civandinê û ev bona ku ji canên we re bête kefaretkirin dê ji bo lawên İsraîl li ber xudan bibe bîranîn. û xudan ji Musa re axivî û got tu yê bona şuştê qazanek tunç û lingên wê jî ji tuncê çê bikin û tu yê wê deyne navbera çadira civandinê û selaxanê û avê dagre hundirê wê û dê Harûn û lawên xwe lingên xwe ji wê bişon. Dema bikevin çadira civandinê an jî dema ji bo pêşkeşiya ku bi şewtandinê ji xudan re tê kirin vêxin perîstinê bikin û nêzîkî selaxanê bin ji bo ku nemirin dê bi avê ve bên şuştin û bona ku nemirin dê dest û lingên xwe bişon û dê ew bona wan ji wî re û ji nijada wî re di tûmiya nifşeyan de bibe zagona abadîn. û xudan ji Musa re axivî û got û tê jî li gora xwe serekê biharata bên 500 şekel mira ron û nîvê wê 250 şekel darçîna bên xweş û 250 şekel qamişa bên xweş û li gora şekela cihê pîroz 500 şekel xiyar şember û hînek zeytê raje û tu yê wan mîna karê etaran ku hatiye rêzkirinê bike rûnê meshê yê bên xweş û pîroz dê be rûnê meshê yê pîroz û tu yê çadira civandinê û sindoqa şadeyiyê û sifrê û hemû taximên wê û şimadankê û taximên wê û selaxana bixurê û selaxana pêşkeşiyên şewtandinê û hemû taximên wê û qazanê û lingê wê bi vî rûnî mes bikin û tê wan pîroz bikin û dê bi zêdeyiyê pîroz bin. Her tiştê ku bi wan bibe dê pîroz bibin.
û bona ku kaîntê ji min re bikin tu yê Harûn û lawên wî mes bikin û wan pîroz bikin û tu yê ji lawên İsraîl re biaxive û bibêje. Dê ev di tumiya nifşeyan de ji min re bibe rûnê pîroz yê meshê. Dê ser bedena mirovan nêrijandin û li gora rêzkirina wê hûn ê mîna wê çê nekin. Ew pîroz e û dê bona we pîroz be. Yo ku mîna wê rêz bike an jî zilamê ku ji yê biyan deyne ser wê dê ji neteva xwe ve bê tavêtin. û Xudan ji Musa re got: Ji xwe re baharata bên xweş, gunika reş û esfara bên xweş û mezeloqa kasnê û biharata bên xweş û gunika safî raje. Dê pîvana wan yek bin. Ji wan bixur mîna ku karê etaran be hatiye xwêkirin, bêhna xweş ya paqij û pîroz çê bike. û tu yê pariyekî ji wê zaf zirav bikute û çadira civandinê de û tu yê deyne ber şehadeta ku li wir ez ê werim cem te, dê ji we re bi zêdeyiyê pîroz be. û li gora rêzkirina bixura ku tu yê çê bike, hûn ê ji xwe re bixurê çê nekin. Bona te dê ji Xudan re pîroz be. Ji bo bêhînkirinê her kî mîna wê çê bike, dê ji neteva xwe ve bê tavêtin. Beşa sî û yekan. û Xudan ji Musa re axivî û got: Binêre, min bi navê wî bangî Betsalêlê lawê Ûriyê lawê Hûrê ku ji eşîra Cihudayî kir. û wî zanyariyê de û di fêmkariyê de û zanînê de û di her cûreyên hunerê de bi rihê Xwedê vedagirt. Da ku bila karên bi huner bifikirin, di zêr û zîv û tuncê de bişuxulîne û di qewartina kevirên ku dê bên qutandin de qewartina daran û di her cûre hunerê de bişuxulîne. Wavay, min Oholiyabê lawê Ahîsamak yê ku ji eşîra Danî danî cemî û zanînê xistim hemûyên ku dilê wan bi zanyarin. Da ku her tiştên ku ji te re emir kirime, çadira civandinê û sindoqa şadeyiyê û rûberê kefaretê ya ku ser wê yî û hemû taxmên çadirê û sifrê û taxmên wê û şemedanka ku zêra safî ye û hemû taxmên wê û selaxana bixurê û selaxana pêşkeşiya şewtandinê û hemû taxmên wê û qazanê û lingê wê û bona ku kaîntê bikin, kincê ku zirava tê rêsandin û kincê pîroz yê Harûnê kahîn û kincên lawên wî û rûnê meshê û bona ciyê pîroz bila bixura biharatên bêxweş çê bikin. Tam mîna ku ji te re emir kirime çê bikin. û Xudan ji Musa re axivî û got: Tu bi lawên İsraîl re biaxive û bêje: Hûn ê bi rastî rojên min ên sebtê bigirin, ji ber ku ew di nav we û min de di tumiya nifşeyên we de nîşanek e. Da ku hûn bizanibin Xudanê ku we pîroz kirin ez im. Bo vê yekê hûn ê bi sebtê bigirin, ji ber ku ji we re pîroz e. Yo ku wê xera bike dê miheqaq bête kuştin. Di wê rojê de her kî ku kar bike dê ewcan ji neteva xwe ve bê tavêtin. 6 roj kar tê kirin. Lêbelê di roja heftemîn de sebta rehetiyê ya ku ji Xudan re pîroz e yî, her kesên ku di roja sebtê de kar bikin dê biryarî bên kuştin. û tumiya nifşeyên xwe de bona ku sebtê bikim peymanekê abadîn dê lawên İsraîl bi sebtê bigirin. Ew di nava min û lawên İsraîl de nîşanek abadîn e. Ji ber ku Xudan erd û ezmanan di 6 rojan de afirandin û di roja heftemîn de rehet kir û rawestiya. û demal çiyayê Sînayê bi Musa re hevpeyvînê qedandin du lewheyên şadeyiyê lewhey kevirîn yên ku bi tilîka Xwedê ve hatiye nivîsandin dawî. Beşa sî û didan. û dema netewê dîtin ku Musa ji çiyayê daketinî dereng ma, netewel cem Harûn civiyan û jê re gotin: Rabe, bona me îlahek çê bike, bila ji pêşiya me bimeşe. Ji ber ku em nizanin ji Musa re ji zilamê ku me ji Misrê derxistine çi bûye. û Harûn ji wan re gotin: Guharên zêrîn yên ku di guhên pîrek û law û qîzên we de ne, bişkînin û dexînin û wan ji min re bînin. û hemûya netewê guharên zêr yên ku di guhê xwe de ne şikandin û derxistin û wan ji Harûn re anîn. û wan ji destên wan raiştin û bi haletê qewartinê teşe da wan û wan kir golikek darê jî û gotin: Ya İsraîl, îlahê ku te ji welatê Misrê ve derxistine ev e. û Harûn wê dît û li ber wê selaxanê çêkir û Harûn bang kir û got: Sibê ji Xudan re cejn e. û roja din zû rabûn û pêşkeşiyên şewtandinê pêşkeş kirin û pêşkeşiyên xweşiyê anîn û netewê bona xwarin û vexwarinê rûniştin û bona ku bilîzin rabûn. û Xudan ji Musa re got: Here, da keve jêr, ji ber neteva ku te ji welatê Misrê ve derxistine xera bûn. û ji rêya ku min ji wan re emir kiribû zû şaş bûn. Bona xwe golikek darê jî çêkirin û ji wî re secde kirin û jê re qurbanê serjê kirin û gotin: Ya İsraîl, îlahê ku te ji welatê Misrê ve derxistine ev e. û Xudan ji Musa re got: Wê qewmê dîtim û avay neteweyek stûkur hişk e. û avay, min berde,
Bilal dijiwan hersa min sor be و از وان تونه بکم و از ایت بکم نتوه یک مزن و موسا لبر خدای خودان را گریا و گوت یا خودان اچما حرسا تل دجی نتواته یا کو تبهیزک مزن و بدستکی بقدرت جوالات مصری و درخستی سورد به ماچما مصری بیجن بونا کو خرابی وان بکن بونا کو لچیا بکجن و بونا کو روی عرده تونه بکن و یو درخستن جه حرسا خویا سور وگره و دجی نتوا خواه جوه خرابیه را پشمان به قولن خو ابراهیم اسحاق و اسرائیل ده بیرا خو ده بینه تجوان ره لسر خو سونده دا و جوان ره گوتن از نجادن و قاس استرکن عزمانان زده بکم و حمیا اولاته که ده در حق و ده گوتمه از بدم نجادا و ده و آبادین به میراسی بگرن و خدان جه خرابیا که گوتبو از اجنتوه خوره بکم پشمان بو و موسا و گریا و تبی هر دو لوحین شعدهی ین که دستوی دنه جچه داکت هر دو علی لوحان بنویس بون روی اکوه و ریوه دم بنویس بون و او لوحانا کارین خوده بون و سر لوحان نویسا قوارتی نویسا خوده بون و گوا قیریان یشو دنگه نتوی بیستن و جموسا را گوت دا ارتشکه ده دنگه جنگه هیه و او گوت نه دنگه سرکتیانه نه جی دنگه بنکتیانه لی از دنگه کسین که دسترین دبیزم و او سابو که دما نزیکی ارتشکه بون گولکه و لیستکه وان دیتن و هرسا موسا سور بو و لوحیان جدسته خواهویتن و الپالا چیه وان شکاندن و گولکه کچه کربون راشت و داگرده شورتاند و حتی که به توز عجقاند و روی آوه و رشاند و بلاوین اسرائیل و داو خوارن و موساش هارون را گوت ما او نتوا چش تره کربو که تسوجه که او قاسم زنانی سروی و هارون گوت بلا هرسا افندیه من سور نبه تو بنتوی دزانی او بونا خرابی آماده جبر که جمن را گوتن بنام اله کج پیشیا me bimеше çebke jiber ku em nizanin ji Musa re ji zilamê ku mecmisrê derxistiye çi bûye û ji wan re gotim her bi kêrê zêr hebe bila bişkînin û derxînin û dan min û avê tim nava gir û ev golik derket û Musa dît ku netewayî bê hefsarin ji ber Harûn bona ku wê ji neyarên wê re bike qerfok bê hefsar iştibû û Musa deriya artêşkeyê de sekinî û got yê ku aliyê xuda ne bila werin cem min û hemûyên lawên Lêwî لجمعی جویان و جوان را گوت خدای اسرائیل خدا موسی دبیجه بلا herkes شوره خو به پشتا خو و گری بدن و د ارتشکې ده دریب گرن و herkes براین خو و herkes سوالن خو و herkes بلا جیران خو بکوجن ولاوین لوی لګورا گوتنا موسی کرن و اوروش قاسی 3000 زلام جنتوی کتن و موسی گوت بنا کو ایروش برکت بده و خوش خدان را رز بکن جبر کو herkes لدجی لاوی خو و برای خو رابو و روژا دمو سابو که موساج نتوی را گود و سوجه کی مزن کرن نازی در کفن بر خودان دبه که از بونا سوجه و کفارت بکم و موسا زیوری خودان و گود آخ و نتوا سوجه کی مزن کرن و جخور الان زیرنی چه کرن و نها گرتل سوجه وان ببورینن و یا نا زیرجا بکم ناوه منج پیرتکا که تنویسان دیه پاقش بکه و خودانج موسا را گود هر کی کل دجی من سوج کربه از ایوش پیرتکا خوا پاقش بکم اونها هره نتوی به جیه که از اشتره بیجم آوای ملیاکتی من دید پیشیا تده بمشه لبلید روژا که از لوان بگرم ده از سر وان لسوجه وان بگرم و خدان نتوی خستن جبر گولکه که هارون چه کربو چه کرن بشاسی و سیان و خدانج موسی را گوت هره تو و نتوا که تجوالات مصر درخسته بون جور درکوه ولاته که سونده دابم که از بدم ابراهیم اسحاق و یعقوب نجادا ته و ازش پیشیا ته ملیاکته کی بشینم ولاته کو شیر و هنگوف جده هرکه از کنانی و آموری و هیتی و پرزی و هیوی و یبوسیان بقورینم جبر کو از ادناوا ته ده درکبم جبر کو تنتوه اکستکر حشکی دبه کو درده استبق علعینم و دمان نتوه وی آگایه بیستن شینه گرتن و تکز خملین خواه بخواه و نکرن و خدانج موسی را گوت جلاوین اسرائیل را بیجه و نتوه کستکر حشکن از دقیقه که دناوه ده درکم از ایتتونه بکم و نا خملین خواه جسر خواه و راکه که از بزانبم که از چشته بکم و لاوین اسرائیل جچیای هوره بی دست بکرن و خملین خواه جخواه کرن و موسی چادری راشت و الدر وی ارتشگه لدوری ارتشگه داتانی و جیرد گوت چادرا جواندنه و سابو که هر زلامی کل خودان دیگریا جا ارتشگه دردکت و چادرا جواندنه را هلدکشیا و صادبو که دما موسی دردکت چادری همون نتوه راد بون و هرکس ده دریه چادرین خود دسکنین و حتی که موسی دکت چادری
لپیوی دنریان و سابو کو دما موسی دکه چادری ستنا اوری داد کت و دری چادری دد سکنی و خدام به موسی را داخوی و حمویا نتوی ستنا اوری یا کو دری چادری دد سکنی دیدن و حمویا نتوی رادبون و هر کس دری چادرین خود سجده دکرن و خدام به موسی را مینا زلامک به حواله خوره باخ و رو داخوی و موسی ودگری ارتشگی لبلی خدمتکاری وی زلامه جوان یه شوی لاوین نون جندره چادره و ند قطیا و موساش خدان را گوت آوای تجمن را وینه توی درخیند بیجه و تنگی آند که توی کیب من را بشینه لبلی تجمن را گوت استبناوی تا ناست کم و تجاوی من دا خیره دید اونا از رجاد کم گرد چاوی تا دا خیره دید تبم ریان خواه جنها و جمن را آگاهی بکه دا که بونا از د چاوی تا دا خیره بینم تبناسم و بفکره که اف گل نتواتنه و گوت دی وجه من تاوی تا هره وزی راحتی بدم تا و جیره گوت گرده وجه تا بمن را نچه مج اف داری در نخه جبر که دی نها به چه بیتزانین که از اون نتواته مد چاوین تا دا خیره دیتنه ما حتنا تایی بمره نجودایا من اون نتواته یا کج همون نتوین روی عرده ای و خدانج موسی را گوت از اف تشتی که تا گوتن جی بکم جبر که تا چاوی من دا خیره دید و از تبناوی تدناسم و او موسی گوت از رجا دکم مزنایا خواه ری من بده و خدان گوت از همو قنجیا خواه جبرت درباس بکم و از ناوی خدان لبرت بانک بکم و جزلامه که از خیره جیره بکم از خیره بکم و جزلامه که از البروی بکوم از البروی کوم از البر کوم و او خدان گوت تو نکاری وجه من ببینی جبر که تو مروف من ببینه نکاری بجی و خدان گوت آوای لجه من جه که و توی سر زناری بسکنی و ده او صابه که دما مزنایا من درباس ببه از تتخم قنطره کی زناری و حتی که از درباس بم از تب دسته خواه بنخومینم و از دسته خواه راکم و تیش پاش و من ببینه لبلی ده وجه من نیدیتن بشاسی و چران و خدان جموسا را گوت بنا خواه مینایم بری دو حب لوحاین کفر ببره و از گوتنین سر لوحین بری ین که تشکاند بون لسر وانا بنویسینم و حتی سبه آماده به و سبه هلکشه چیای سینای و سر گره چیه لبر من بسکنه و ده تو کس بتره هلنکشه و تومیا چیه ده تو کس نین دیتن و بلال بر وی چیای میه آنجی دویر نچرن میه آنجی دوار نچرن و هر دو لوحاین کفری مینایم بری برین و موسی مینا که خدان جره امر کرب و سبه زورا بو و درکت چیای سینای و هر دو لوحین کفری دسته خود برن و خدان جعوری داکت اولور بویر سکنی و ناوی خدان بانک کر و خدان جبر وی درباس بو و بانک کر خدان خدای که ضعف کرم کار خدای که ضعف کرم کار و دلوانه یکو درنگ حرزبه و راستی و درودی وی پرن یکو درودی خواه جه هزاران رود شیره لنه حقی گناه و سوجه دبورینه و یه بسوچ تجاری به سوچ در ناخه گناه این باوان دلاوان ده و دلاوین لاوان ده و دنفشه سوم و چارمین ده دیگره ای و موسی لس کر و بعرده و خوار بو و سجده کر و گوت گرد چاوه ده خیری دیتبم یا خدان از رجاد کم بلا خدان تاوی موره جبر که اف نتوه اکستکر حشکه و الگناه و سوجه ما ببورینه و مشخوره به میراسی رایله و او گوت آوای سون دخم از نوازین که لپیشیا همون توایته ده همو دنه ده و ده همو گلان ده نات نکرن چه بکم و همون توا که تدناوه دی ده کار خدان ببینن جبر تشته که از بتر چه دکم ساویره به اف تشته که ایروشتر امر کرمه بگره آوای از آموری و کنانی و هیتی و پرزی و هیوی و یابوسیان جبر تبا قورینم به کسین لولاتی که تو دیچه رودونم و پیمان دانین خوابه عالی دا که بلاد نواده دافک تو نبه لیبلی هونی سلاخانه وان خراب کن و هونی کفری وانی چکان دی پرچه بکن و هونی آشر وان سرجه بکن جبر که تیج الهی که دن را سجده نکه جبر خدانه که ناوی چاونباره خدا یک چاونباره دا که تو بیان که لولیت رودن را پیمان دانینه و بلا نبن تابع الهی وان و زنی نکن و قربان انجا الهی وان را سرجه نکن و یک بلا تدعوت مکه و تجی جو قربانی وی نخواه و تجلا و قیزه وی نستینه و قیزه وان تابع الهی خونه
û zinê dikin û bila lawên te jî tabeyê îlayên xwe nekin û wan re zinê nedin kirin. Tu yê bona xwe îlayên rijandî çê neke. Tu yê cejna nanê bêhavên pîroz bike. Mîna ku emir dabûm te di meha Abîbê de, di meha bijartî de tu yê 7 roj nanê bêhavên bixwe. Ji ber ku tu di meha Abîbê de ji Misrê ve derket. Hemû yên pêşiyê bûyîne yên min in û ji çêlek û ji mîh ji hemû heywanên te nêriyên pêşiyê bûyîne yên min in. û tu yê bona yê kerê wî pêşiyê zayîye berxikekê fidye bide û ger tu fidye nedî wê gavê divê tu stiyê wî bişkîne. Tu yê bona hemû lawên xwe yî pêşiyê bûyîne fidye bide. Dê tu kes li ber min destvala xuyanî nebin. Tu yê 6 roj bişuxile û di roja heftemîn de xwe rehet bike. Tu yê dema çandin û çinandinê de rehet bike. û dema nûberê şiklên genim de tu yê ji xwe re cejna hefteyan û dawiya salê de jî cejna berhevkirinê çê bikin. Hemû yên zilamên te di salekê de sê carî li ber Xwedayê İsraîlê xudan ve bên xuyanî bûn. Ji ber ku ez ê neteweyan ji ber te biqewrînim û sînorên te fireh bikim û gava salê sê carî bona ku tu li ber xudan xuyanî be hilkişe dê tu kes nikar be çav berde welatê te. Divê tu xwîna qurbanê min bi nanê bi havên ve pêşkeş neke û qurbana cejna Fisihê heta sibê nemîne. Pêşiyê nûberê erdên xwe tu yê bîne mala Xwedayê xwe xudan. Tu yê karikê di şîrê diya wê de nekelîne. û xudan ji Musa re got, van gotnana binivîse. Ji ber ku min van gotnana bi te û İsraîl re peymanê danîn. û li wê derê çel roj û çel şev bi xudan re ma, nan nexwar û avê ve nexwar û gotnên peymanê 10 emir ser lewheyan nivîsandin. û dema Musa ji çiyayê Sînayê da ket wisa bû ku her du lewhên şadeyiyê di destê wî de bûn. û Musa nizanî bû. Ji ber ku bi xudan re axiviye çermê wecê wî dibiriqe. û Harûn û hemiyên lawên İsraîl Musa dîtin û avay çermê wecê wî dibiriqî û tirsiyan ku nêzîkî wî bibin. û Musa bangî wan kirin û Harûn û hemû serokên civakê vegeriyan cem wî û Musa ji wan re gotin. û dawiyê hemû lawên İsraîl nêzik bûn û hemû tiştên ku xudan li çiyayê Sînayê jê re gotiye ji wan re emir kirin. û dema Musa bi wan re axaftinê qedandin pêşkek danî wecê xwe. Lê belê Musa dema bona axaftinê diket huzura xudan heta ku derdket pêşkê re dikir û dema derdket derve tiştê ku jê re hatiye emir kirin ji lawên İsraîl re digotin. û lawên İsraîl dîtin ku wecê Musa û çermê wecê Musa dibiriqe û gava Musa heta bona ku bi xudan re biaxive diketin dir dîsa pêçekê dida ser wecê xwe. Beşa sî û pêncam. û Musa hemû civaka lawên İsraîl civandin û ji wan re gotin. Tiştên ku xudan bona kirine emir daye evin. 6 roj kar tê kirin, lê belê di roja heftemîn de bona we septa pîroz dê be roja ku ji xudan re rawestinê her zilamê ku di wê de kar bikin dê bên kuştin. Hûn ê di roja septê de di hemû şinwarên xwe de agir vênexin. û Musa bi hemû civaka lawên İsraîl re axivî û got. Tiştê ku xudan emir da û got ev e. Di nav hev de pêşkeşiyê ji xudan re bigirin. Her kesên ku dilê wan bixwestekin bila wê pêşkeşiya xudan zêr û zîv û tunc û lacivert û erxewanî û sor û kitana tenik û mûyê bizinan û eyarên beranan yên bi boyaxa sor û eyarên delfînan û darçeviyan û bona ronahiyê don û bona rûnê meshê û bona gunika bên xweş biharat û bona efodê û bona sinkeyê kevirên heqîqê û kevirên ku tê bên kutandin bînin. û bila hemû zilamên bizanyar ji nava we werin û her tiştên ku xudan emir kiriye çê bikin. Şinwarê, çadira wê û rûberê wê û qumçikên wê û çarçofeyên wê û mirdiyaq û stûn û navkoyên wê, sindoqê û piyên wê, rûbera wê ya kefaretê û rûbera dabeşandinê, sifrê û piyên wê û hemû taxmên wê û nanê aramiyê û bona şimadankê û taxmên wê û qendîlên wê û bona ronahiyê don û selaxana bixurê û piyên wê û rûnê meshê û bixura bên xweş û deriyê şinwarê de bona derî perdê, tevî bista wê yî tunç, selaxana pêşkeşiyên şewitandinê, piyên wê û hemû taxmên wê, qazanê û lingên wê, askiyên hewşê, dîrekên wê û navkoyên wan û perda deriyê hewşê, singên şinwarê û singên hewşê û benên wê, kincê pîroz ê Harûnê kahîn û bona kahîntiyê bikin kincên lawên wî, bona ciyê pîroz de peristinê bikin, bila kincên tenik hatine rêsandin çê bikin. û hemû civaka lawên İsraîl ji cem Musa derketin. û her zilamê ku dilê wî tevgerê dawî û her zilamê ku rihê wî
wî bi xwestek dike hatin û bona karên çadira civandinê û bona hemû xizmetên wê û bona kincên pîroz pêşkeşiya Xudan anîn. û mêr û jin hemûyên ku dilên wan bi xwestek bûn hatin. Her yekê ku ji Xudan re pêşkeşiya zêr pêşkeş dikir, tok û xelekan û gustîlkan û bazinan hemûyên taxman zêr bûn anîn. û her kesê ku li cem wan laciverd û erxewanî û sor û kitana tenik û mûyê bizinan û eyarên beranan yên bi boyaxa sor û eyarên delfînan hebûn wan anîn. Her yekê ku pêşkeşiyên zîv û tunç pêşkeş kirine, pêşkeşiya Xudan anîn û bona her karê xizmetê her zilamê ku darcêwî li cem heye wê anîn. Ve hemû pîrekên ku dilên wan bi zanyarin wan bi destên xwe rêsandin û yên ku rêsandibûn û laciverd û erxewanî û sor û kitana tenik anîn. Ve hemû pîrekên ku dilên wan di hunerê de tev dayîne mûyê bizin rêsandin. û serokan bona efot û bona sîngehê kevirên heqîqê û kevirên ku dê bên kutandin û bona ronahî û bona rûnê mezhê û bona gunika bênxweş baharat û rûn anîn. Bona ku bi destê Musa çê bikin, bona her yek karên ku Xudan emir kiriye, her mêr û her jin lawên İsraîl yên ku dilên wan bona ku bînin wan bi xwestek kirine, ji dil pêşkeşiyan ji Xudan re anîn. û Musa ji lawên İsraîl re got: Binêrin, Xudan bi navê Beytsaleliyê lawê Ûrî yê lawê Hûrê ji eşîra Cihudayê bangî wî kir. û zanyarî, fêmkarî û zanînê de û bona ku karên xwe yên bi huner bifikire û zêr û zîv û tuncê de bişuxilîne û bona ku bikute keviran bibire û di qewartina daran de û bona ku di her cûreyên hunerê de bi marîfet bişuxilîne wî bi rehê Xwedê vedagirt. û xiste dilê wî ku ew û Oholiya abê lawê Ahîsamekê ku ji eşîra Danê bidin fêrkirin. Di karê qewartkar û hosteyan de û di laciverdê de, di erxewanê de, di sorê de û di kitana zirav de, di karê neqaş û rêzger de, yên ku di her celebek hunerê de dixebitin û yên ku bi karê huner difikirin bûnê, bona ku her cûreyên hunerê bikin, wan bi zanyariya dil ve dagirtin. Beşa sî û şeşan û Betsalel û Oholyab û her zilamê dilê wan bizanîn, yên ku Xudan bona hemû karên ciyên pîroz çê bikin, zanyariyê dane wan, dê li gora her tiştên ku Xudan emir kirine bişuxulin. û Musa bangî Betsalel û Oholyab û her zilamê bizanîn, yên ku Xudan zanyariyê dane wan, her zilamê ku bona kar kirine dilê wî tîna xîretê kirin. û bona karê ciyê pîroz, bona ku wê çê bikin, hemû pêşkeşiya ku lawên İsraîl anîne, ji ber Musa re aştin. û ew her sibeh dîsa pêşkeşiyên ji dil jê re anîn. û hemûyên zanyar heçiyên ku hemû karên ciyê pîroz çê dikin, her yek ji karê ku çê dikir hatin. û bi Musa re axivîn û gotin: Netewe bona karê ku Xudan emrê kirina wê dabû ji hewcedariyê zêdetir tînin. û Musa emir da û larteşkeyê divê him zilam û him jî pîrek bona ku pêşkeşiya ciyê pîroz bila êdî kar nekin hate bankirin. û netewe ji anînê hatin rawestandin. Ji ber ku pertalê ku amade bû, têra hemû karê ku dê bê kirin dikir û zêdetir jî dima. û di nava yên ku karê dikin de yên ku dilê wan bi zanyarin, şinwarê bi 10 perda çêkirin. Betsalel wan ji kerûbiyên karên hosta yên ku ji kitana tenik ya ku hatiye badan û bi laciverd û erxewanî û sorin çêkirin. Dirêjiya her perdeyî 28 kes û firehiya her perdeyî 4 gez bû. Pîvanên hemû perdan yek bûn. û 5 heb perde bi hev re girêdan û her 5 perdên din jî bi hev re girêdan. û li qerexa perda ku li serê taximekî ye, qulpikên laciverd çêkirin. Li qerexa perda serê taximê dinê jî wisa kir. Li perdeyekê 5 heb qulpik çêkirin. Li qerexa perda taximê dinê jî 5 heb qulpik çêkirin. Qulpik li hember hev bûn û 5 heb qumçikên zêrînî çêkirin û perdeyan bi qumçikan bi hev re girêdan û şinwar yek bû. û ser şinwarê bona ku bibe çadir ji mûyê bizinan perdeyan çêkirin. Perdeyên ku çêkiribûn 11 heb bûn. Dirêjiya her perdeyek 30 gez bû û firehiya her perdeyekî 4 gez bû. Pîvanên 11 perdeyî yek bûn û 5 heb perde bi cudayî û 6 heb perde jî bi cudayî girêdan. û li qerexa perda ku li herî serê taximekî ye 5 heb qulpik çêkirin û li qerexa perda herî serê taximê dine 5 heb qulpik çêkirin. û bona ku bibin çadirek ji bo girêdana wê 5 heb qumçikên tuncî çêkirin. û bona çadirê ji eyarê beranan yên bi boyaxa sorin, rûberek
û ser wê ji eyarên delfînan rûberek çêkirin. û bona şunwarê ji darçeviyê çarçofeyên ku çik bisekinîn çêkirin. Dirêjiya çarçofeyekî 10 gez û firehya her çarçofeyê gezek û nîv bû. 2 milên çarçofeyan hebûn û ew pevra hatibûn hevbendkirin. Hemû çarçofeyên şunwarê wisa çêkirin. û bona şunwarê çarçofeyên ber bi başûrê, bona aliyê başûr 20 heb çarçofe çêkirin. û bona dibin çarçofeyekê de bona her du piyên wê du navko û dibin çarçofa din de bona her du piyên wê du navko hebin, dibin 20 çarçofeyê de çel heb navkoyên zîvî çêkirin. û bona aliyê duwemîna şunwarê li aliyê bakur 20 heb çarçove û bona binê çarçofeyekê 2 heb navko û binê çarçofeya din de jî du navkobûnê çel heb navkoyên wanî zîvî çêkirin. û ber bi rojava bona paşê şunwarê 6 heb çarçove çêkirin. û li aliyê wê paşê bona quncikên şunwarê 2 heb çarçofe çêkirin û ew li jêr cot bûn. Mîna wê heta jora wê xelika yekemîn cot bûn. Li her du qozikên wê de wan her duyan jî wisa kirin û 8 çarçofe û bona dibin her çarçofeyan de 2 heb navko hebin, 16 heb navkoyên wanî zîv hebûn. û bona çarçofeyên aliyekî şunwarê ji darçeviyê 5 heb mirdiyaq û bona çarçofeyên aliyê dinî şunwarê 5 heb mirdiyaq û ber bi rojava bona çarçofeyên paşiya şunwarê 5 heb mirdiyaq çêkirin. û mirdiyaqa navîn bona kujnava çarçofeyan ji seriyekî derbasî seriyê din bike çêkir û dora çarçofeyan bi zêr ve dagirtin. û ji bo mirdiyaqan bona ku cih bin xerekên zêrînî çêkirin û dora mirdiyaqan bi zêr ve dagirtin. û perdê bi lacivert û erxewanî û sor û bi kitana tenêkî hatiye badan çêkir. Wan bi kerûbiyên karê oste çêkirin û ji darçeviyê jê re 4 stûnî çêkirin û dora wan bi zêr ve dagirtin. Çengelên wan zêr bûn û bona wan 4 navkoyên zîvî rijandin. û bona deriyê çadırê perdeyek karê neqaş ji lacivert û erxewanî û sor û bi kitana tenêk ya hatiye badan û çengelên wê û 5 heb stûnên wê çêkirin. û dora serik û toqên wan bi zêr ve dagirtin û 5 heb navkoyên wan tunc bûn. Beşa 37 û Betsalel sindoqê ji darçeviyê çêkir. Dirêjiya wê gezek û nîv û firehya wê gezek û nîv bû û dorên wê ji hundir û derve bi zêrê safî ve dagirtin û perwazek zêr li dora wê çêkir. û ser her 4 koşên wê û bona aliyekî 2 xelek û aliyê din jî 2 xelek hebin, bona wê 4 heb xelek rijandin. û ji darçeviyê piyan çêkirin û dora wan bi zêr ve dagirtin. û bona gerandina sindoqê piyan derbasî xelekên ku li dora sindoqê nekir û rûberê kefaretê ji zêrê safî çêkir. Dirêjiya wê gezek û nîv û firehya wê gezek û nîv bûn. û 2 kerûbiyên zêr çêkirin. Wan mîna karê qawartger li her du serên rûberê kefaretê bona ku seriyekî kerûbiyek û seriyê din jî kerûbiyek hebin çêkirin. Kerûbiyan li her du seriyên wê bi rûberê kefaretê mînayek pere bin çêkirin. û kerûbiyan bona ku rû bi rû bin baskên wan rûberê kefaretê nixumandin û baskên wan ber bi jor vegirtin. Wecên kerûbiyan ber bi rûberê kefaretê bûn. û sifrê ji darçeviyê çêkir. Dirêjiya wê 2 gez û firehya wê gezek û bilindahiya wê gezek û nîv bûn. û der û dora wê bi zêrê safî ve dagirtin û li dora wê perwazek zêr çêkir. û li dora wê dorberek 4 tilîkê çêkir û li dora dorberê perwaza zêrîn çêkir. û bona wê 4 xelikên zêrînî rijandin û 4 xelikî danî ser 4 koşeyên ser 4 lingîne. Xelekan bona gerandina sifrê bona ku ji piyan re bibin cih nêzîkî qeraxa bûn û bona gerandina sifrê ji darçeviyê piyan çêkirin û dora wan bi zêr vegirtin. û feraxên ser sifrê ne sehan û kevçî û tasên wê û cêrên ku bona pêşkeşiyên rijandinê ne ji zêrê safî çêkirin û şimadankê ji zêrê safî çêkir. Şimadankê lingên wê û dîreka wê mîna karê darêşker çêkirin. Qedeh, girêk û çîçekên wê ji wê bûn û ji aliyekî şimadankê 3 pî û li aliyê dinî şimadankê jî 2 mil bi tûmî 6 mil ji her du aliyên wê derdiketin. Di milekî di şiklê çîçeka bêyîvê de 3 qedeh û girêkek û çîçekek û li milê din jî di şiklê çîçeka bêyîvê de 3 qedeh û girêkek û çîçekek hebûn. 6 piyên ku ji şimadankê derdiketin wisa bûn û di şimadankê de 4 qedehên di şiklê çîçeka bêyîvê de û girêkên wê û çîçekên wê hebûn. û bona 6 piyên ji şimadankê derdiketin dibin 2 piyî de girêkek ji xwe û dibin 2 milî de girêkek ji xwe û dibin 2 milî de girêkek ji xwe hebûn. Girên wê û piyên wê ji wê bûn.
گج زیر صافی و کار قوارد کرک بون و بنا کو هفت حبن قندیلن و مقصن و تباغن و زیر صافی چکرن و همو تاخمن و جتالانتک زیر صافی چکرن و سلاخانا بخور جدارچوی چکر درجیا و گزک و فرهیا و گزک 4 هاویردور یک بون و بلندهیا و 2 گز بون قلوچن و جوه بون دورا و سر و هاویردور آلین و قلوچن و زیر صافی ودا گرتن و جدورا و ره پروازک زیر چکر بونا گراندنا و پیان و بونا پیان دبن پروازا و ده لسر هر دو آلین و جوه ره 2 خلکین زیرنی چکرن و پیان جدارچوی چکرن و دورن وان بزیره وگرتن و کار عطار رونه پیروز یا مسحه و جبهارات بخورا خالص چکرن بشا 38 و سلاخانا پیشکشین شوتاندنش دارچوی چکر درجیا و 5 گز و فرهیا و 5 گز 4 هاویردور یک بون و بلندهیا و 3 گز بون و قلوچن و لسر 4 کوشن و چکرن قلوچن و جوه بون و بتونجه و نقمان و همو تخمین سلاخانه فراغان و جارودان و لگانان و چانقول و قاب ناگر چکرن همو تخمان جتونجه چکرن و بونا سلاخانه دبن پرواز ده جتونجه بستک مینا توره چکر و بونا کو جپیان را ببن جی لچار کوشن بسته 4 حب خلق رجاندن و پیان جدارچوی چکرن و دورن وان بتونجه وگرتن و بونا کو به پیان را سلاخانه بگرینن وان درباسی خلقن کو لکیله کانه کرن وش تختکان و هندره و والا چکرن و قازان جتونجه و لنگین وش تونجه جمریکن پیرکن کو بنا خدمت البر دریه چادر جواندن چکرن و حوشه چکر بنا علی باشور بر به باشور سنجوکن و جکتانا یا تنکا بادای 100 گز بون دیرگن و 20 و نافکوین وانی تونج 20 حب بون چنگل و توقن دیرگان زیف بون و بنا باکور 100 گز بون دیرگن و 20 و نافکوین وانی تونجی 20 حب بون چنگل و توقن دیرگان زیف بون و بنا علی روجاوا 5 گز سنجوک بون دیرگن و 10 و نافکوین وان 10 حب بون چنگل و توقن وان زیف بون و بنا روجلات بر به روجلات 5 گز بون سنجوک بنا علی کی دریه 15 گز بون دیرگن و 3 و نافکوین و 3 حب بون بنا علی دنی دری جی وسابو و بنا دریه حوشه جوی علی و جالی دن سنجوک 15 گز بون دیرگن و 3 و نافکوین و 3 حب بون لدورا حوشه جکتانا تنکه همو سنجوکن و آتبون بادایی بو و بنا دیرگن نافکو جتونجه و روین چنگل و توقن و سریکن و جزیوه بون روی همو دیرگن حوشه بزیوه و آتبون توق کرن و بنا دریه حوشه پرده کار نقاش جلاجورد و ارغوانی و سور و جکتانا تنکه آتیا بادان بو مینا سنجوکن حوشه درجیا و 20 گز و فرهیا و ده بلندهی 5 گز بون و دیرگن وان 4 بون و 4 نافکوین وان جزیوه بون و چنگلن و جزیوه و روی سریکان و توقن وان زیو بون و همو سنگن شنواره و ین دورا و جتونجه بون همو تشتن بونا شنواره شعدهی ایون او لگور امر موسا دبن دسته ایتاماره لاوی هارونه کاهین ده به شغلا لوییان هاتن جمارتن و بسال الی لاوی اوریه لاوی هوره که جعشیره جهودایی همو تشتن که خودان بونا کرنوان امر دانه موسا چکرن و اوهلیا به لاوی آهیسامه که جعشیره دانه یکو قواردکر هستا و دلاجورده ده ارغوانی سوره و دکتانا تنک ده نقاشه بویره بو همو زیره که ده همو کارن جه پیروز ده بونا کار هاتیه صرف کرن زیره پیشکشی لگورا شکل جه پیروز 20 و 9 تالانت و 730 شکل بون و زیوه این کش جواک وطن حساب لگورا شکل جه پیروز 100 تالانت و 1775 شکل بون بونا 603,505 کسین که بیسالی و جه جورترن بونا هر زلامه که درباس یالی کسین جمارتن بوی لسری هر کسی بکایک یعنی الگورا شکل جه پیروز 9 شکل بو و 700 تالنت زیف بونا رجاندنا نافکویا جه پیروز و نافکویا پرده بون نافکویک به تالنتک بو و 100 نافکو به 100 تالنتی بون و 1775 شکلی بونا دیرگان چنگلان چکرن و روی سری کنوان گرتن و جوان را توقان چکرن و تونج پیشکشی 7 تالنت و 2400 شکل بون و ویا دریه چادرا جواندن نافکوین و سلاخانه تونج و بونا و بستا تونج و همو تخمین سلاخانه و نافکوین دورا حوشه و نافکوین دریه حوشه و همو سنگن شنواره و همو سنگن دورا حوشه نچکرن بشاسی و نهان
û bona xizmeta ciyê pîroz kincên ji lacivert û erxawanî û sor ve tenik hatine rêsandin û bona Harûn kincên pîroz çêkirin. Mîna ku Xudan ji Musa re emir kiribû çêkirin. û efod ji zêr lacivert û erxawanî û sor û kitana tenik ya ku hatiye badan ve çêkirin. û zêr di şiklên lewheyên zirav de kutan û bona ku di nava lacivert û erxawanî û sor û kitana tenik de mîna karên hosta binexşînin têlan jê kirin. Bona wê serpîgehê hatiye yekkirin çêkirin. Ji her du serî ve hatibûn yekkirin û çerîda bi huner hatiye rêsandin ya ku ser wê ye û ew pê re tê girêdan ji wê û mîna karê wê bû ji zêr lacivert û erxawanî û sor û kitana tenik ya ku hatiye badan bû. Mîna ku Xudan emir dabû Musa çêkirin. û heqîqen ku li gora navên lawên İsraîl bi qewertina mohrê hatine qewertin û li ciyê pîroz û li ciyên zêr ve hatine kutandin neqişandin. û ji ber bona lawên İsraîl bibin kevirên bîranînê wan danîn ser serpiyên efodê mîna ku Xudan emir dabû Musa çêkirin. û sîngehê mîna karê efodê bi karekî westayî ji zêr lacivert û erxawanî û sor û kitana tenik ya ku hatiye badan çêkirin. Çar hawîrdorên wê yek bûn. Sîngehê du qatî çêkirin. Bi du qatî dirêjiya wê gezek û firehiya wê gezek bû. û çar rêz kever xistin hundirê wê. Rêzek heqqa sor, yaquta zer û zimrûd rêza yekem bû. û rêza duwemîn yaquta gewez, yaquta şîn û heqîqa spî. û rêza sewemîn yaquta ezmanî, kevirê silêmanî û yaquta mor. û rêza çaremîn zimrûda ezmanî, heqîq û hêşînî bû. Di ciyên xwe de di hundirê çarçofeyên zêrînî de hatibûn bicih kirin. û keviran li gora navên lawên İsraîl bona 12 eşîriyê her yek li gora navê xwe mîna qewertina mohrê li gora navê wan 12 hebûn. û ser sîngehê ji zêrê safî bi karê rêsegeran zincîrên mîna kordonan çêkirin. û du heb ciyên zêr û du heb xelîkên zêr çêkirin. û her du xelekî danîn ser her du seriyên sîngehê. û her du zincîrên rêsayê xistin her du xelekên li ser seriyên sîngehê ne. û seriyên din ên her du zincîrên rêsayê xistin hundirê du cihî û wan danîn ser serpîgehên wê yên ku li pêşiya efodê ne. û du xelekên zêr çêkirin û wan danîn ser her du seriyên sîngehê danîn ser qereğal aliyê hundirê efodê yî. û du xelekên zêr çêkirin û wan danîn ser her du serpîgehên ku li pêşiya efodê ji jêr li jora şêrda bi huner ve hatiye rêsandin nêzîkî ciyê efodê yek dibin. û bona ku sîngeh ji efodê neqete şerîda efodê ya ku bi huner hatiye rêsandin ser wê be sîngehê bi xelekên wê bi xelekên efodê bi qordona lacivert girêdan. Mîna ku Xudan emir dabû Musa çêkirin. û fîstanê efodê ji hemû laciverdî bi karê cûmker çêkirin. û qula di nava fîstan de bû bona ku neçire li dora wê bi dorbergehê mîna qula zirxê kir. û ser dawên fîstanê ji lacivert û erxawanî û sor û kitana tenik ya ku hatiye badan hinaran çêkirin. û ji zêrê safî zengilkan çêkirin. Bona xizmetekê zengilkan li nava hinaran li ser dawên fîstanê bi dor û ber li nava hinaran ji bo zengilkek û hinarek be dor li dawên fîstanê xistin. Mîna ku Xudan emir dabû Musa çêkirin. û bona Harûn û lawên wî ji kitana tenik qutikên karê cûmkeran û ji kitana tenik kofiya wê û ji kitana tenik serikên bi xemil û ji kitana tenik ya hatiye badan derpiyên kitan û ji kitana tenik ya ku hatiye badan û lacivert û erxawanî û sor ve şûtka karê neqaş çêkirin. Mîna ku Xudan emir dabû Musa çêkirin. û lewhata ca pîroz ji zêrê safî ve çêkirin û ser mîna qewertina mohrê nivîsa ji Xudan re pîroz nivîsandin. û bona ku ser kofiyê girê bidin qordonek lacivert pê vekirin. Mîna ku Xudan emir dabû Musa çêkirin. Bi vî awayî hemû karên şînwara çadira civandinê qediyan û lawên İsraîl li gora her tiştên ku Xudan ji Musa re emir kiribûn çêkirin, wisa çêkirin. û şînwarê, çadirê û hemû taxmên wê, qumçikên wê, çarçofeyên wê, mirdiyaqên wê û dirêgên wê û navkoyên wê û rûbera ku ji eyarên beranan yên ku boyaxa sorîn û rûbera ku ji eyarê delfîna ye û perda dabeşkirinê, sindoqa şadeyiyê û piyên wê û rûbera kefaretê, sifre hemû taxmên wê û nanê aramiyê, şimadanka zêra safî, qendîlên wê, qendîlên ku dê bên rêkirin û hemû taxmên wê û bona ronahiyê rûnê wê û selaxana zêrîn û rûnê mezhê û bixura bên xweş û perda deriyê çadirê û selaxana tunç û bista wê ya tunç, piyên wê û hemû taxmên wê
qazan û lingên wê, sincokên hewşê, dîregên wê û navkoyên wan, perda deriyê hewşê, benên wê û singên wê, bona çadira civandinê hemû haletên xizmeta şûnwarê, kincên tenik, yên ku bona xizmetkirina cihê pîroz û bona kaîntiyê bikin kincên pîroz yên Harûnê Kaîn û kincên lawên wî ji Musa re anîn. Lawên İsraîl li gor her tiştên ku Xudan ji Musa re emir kirine, hemû karî wisa çêkirin. û Musa hemû karî dît û avay wê kiribûn. Xudan çawa emir dabû wan wisa kiribûn û Musa wan pîroz kirin. Beşa çelan. û Xudan ji Musa re axivî û jê re got: Tu yê di roja yekemîn ya meha yekem de şûnwara çadira civandinê ava bike û tu yê sindoqa şadeyiyê deyne wir û sindoqê perdeyekê veşêre û tu yê sifrê bîne hundir û tiştên ku li ser wê ne rêz bikin û şimadankê bîne hundir û qendîlên wê vêxin û tu yê bona bixurê selaxana zêr deyne ber sindoqa şadeyiyê û perda deriyê şûnwarê pê veke û tu yê selaxana pêşkeşiyên şewitandinê deyne ber deriyê şûnwara çadira civandinê û tu yê qazanê deyne navbera çadira civandinê û selaxanê û avê têxe hundirê wê û tu yê hewşê li dorê deyne û perda deriyê hewşê pê veke û tu yê rûnê meshê rayêle û şûnwarê û hemû tiştên ku di hundirê wê de ne mes bikin û wê û hemû taximên wê pîroz bikin û dê pîroz bin û tu yê selaxana pêşkeşiyên şewitandinê û hemû taximên wê mes bikin û selaxanê pîroz bike û dê selaxane bi zêdeyî pîroz bibe û tu yê qazan û lingên wê mes bikin û wê pîroz bike û tu yê Harûn û lawên wî bîne ber deriyê çadira civandinê û tu yê wan bi avê ve bişon û tu yê kincên pîroz li Harûn bike û bona ku kaîntiyê ji min re bike tu yê mes û pîroz bike û tu yê lawên wî bînin û qutikan li wan bikin û bona ku kaîntiyê ji min re bikin wekî te bavê wan mes kir tu yê wan jî mes bikin û mesbûna wan ji wan re tumiya nifşeyên wan de bona kaîntiya wanê abadîne û Musa vî awayî kir li gora her tiştên ku Xudan jê re emir kiribû wisa kir û wisa bû ku di sala duwemîn de di meha yekem de di roja yekemîn ya mehê de şûnwar hat avakirin û Musa şûnwarê ava kir û navkoyên wê xistin û çerçeveyên wê çik kirin û mirdiyaqên wê danîn û dîregên wê çikandin û çadırê bi ser şûnwarê ve vekeşand û rûberê çadırê ji aliyê jor ve danî ser wê. Mîna ku Xudan ji Musa re emir kiribû hate çêkirin û şadeyiyê rahişt û xistin dirê sindoqê û piyan bi sindoqê vekirin û rûberê kefaretê ji aliyê jor ve danî ser sindoqê û sindoqê anîn dirê şûnwarê û perda dabeşkirinê daliqand û sindoqa şadeyiyê veşart. Mîna ku Xudan ji Musa re emir kiribû hate çêkirin û sifrê danî dirê çadira civandinê danî aliyê bakura şûnwarê derveyî perdê û li ber Xudan li ser wê nan rêz kirin. Mîna ku Xudan ji Musa re emir kiribû hate çêkirin û şimadankê li hundirê çadira civandinê hemberî sifrê aliyê başura şûnwarê vedanî û li ber Xudan qendîlan vexistin. Mîna ku Xudan emir dabû Musa hate çêkirin û selaxana zêr danî hundirê çadira civandinê ber perdê û ser wê bi xurabên xweş şewtan. Mîna ku Xudan ji Musa re emir kiribû hat çêkirin û perda deriyê şûnwarê daliqand û selaxana pêşkeşiyên şewitandinê danî deriyê şûnwara çadira civandinê û ser wê pêşkeşiya şewitandinê û pêşkeşiya nan pêşkeş kirin. Mîna ku Xudan ji Musa re emir kiribû hat çêkirin û qazanê danî navbera çadira civandinê û selaxanê û bona şiştinê avê xiste hundirê wê û Musa û Harûn û lawên wî dest û lingên xwe li wir şiştin. Dema diketin çadira civandinê û nêzîkî selaxanê dibûn xwe dişiştin. Mîna ku Xudan ji Musa re emir kiribû dikirin û hewşê danî dora şûnwar û selaxanê û perda deriyê hewşê daliqand. Bi vî awayî Musa kar qedand. Wê gavê ewr çadira civandinê nixumand û meznayiya Xudan şûnwarê da girt. û Musa hêz neanî ku têkeve çadira civandinê û meznahiya Xudan şûnwarê da girtibû. û lawên İsraîl di hemû koçberiyên xwe de dema ewr ji ser şûnwarê dahatira kirin koç dikirin. Lê belê ger ewr nedahatira kirin heta roja ku bê tera kirin koç nedikirin. Ji ber ku di hemû koçên xwe de li ber çavên hemû mala İsraîlê ewrê Xudan rojê ser şûnwarê bû û şevê wê de agir hebû.